na taina ao e o poina u I le siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava Matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe e se mawhai ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava Matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have wished that for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalava Matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga. Could I have wished that for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life?
Aoauli wangi sa ono for mafaatali tali la ono for mafaatali male ona sai ile fia mawa o se ngatamu suwe se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa ama wanunga awe ta faungai ole afi afi a o puatanga te fai mai o tamai tai se itau fa apu ai o aso apu a o tele le fia tau mafai pe tau tell nei upu na all the time in my fa te patashi mai a oe lo wow the tawi binga male chuli o manatu lava le pitawi ole ya o lo wow male lalo langi to find my own tamai tai Pai ea ona ole ale ai Se mea se I tau fa apu ai O aso apu a ua tele le fia tau mawhai to find my own tamai tai Pai ea ona ole ale ai Se mea se I tau fa apu ai O aso apu a ua tele le fia tau mawhai Aue ta whaongai ole afi afi to find my own tamai tai Pai ea ona ole ale ai Se mea se I tau fa apu ai O aso apu a ua tele le fia tau mawhai Radio Samoa Tasili mai batolu Radio Samoa. Tasilima tu. Lewa afa tonu leng tulai se fulu male lua ile di vaingo le ole di ole sunga fua le so se fulu male vanu ole di vasido kusulu afe
lo se fulu malilima ile nei vai aso lo na tolu ona masino lo na van wol rifo to sanga ma lo le so fo mruia ma le langi ma bai fi langa fa tal van tu lang bai mo mo fa fo anga Samoa le riva ngola so o le tanto wa so fu o te vai tu fa fo so le sian me anga ka ma ma mai na leila na la fo e te ia usa we mana yu wanga fo e to lu va sol ya sangwe lo le ma le au fo ile o lo te vai tu fa ya yo no le tintile ka le mana ma ko ile o ai fa fo ya e fa te le lo fo le tu te mai lo to so fu ma lo man tu de yo la tanto te fit ta pai e longa pe mo le le rifo i vai se fo Aouli lo to so fu ala le ya ma so man to wala fa to va vi yelo na lo fa ma lo na le le wa tanto to fi lo i lo mo no le o tu no le rifo i vai se fo ya e fa ma lo antu trenga ya ti pe o le to ba tanga mai le town ali la si uli me fo stimulate ma antu le tanto ba tai to ono se manu po Fofogamua ma le programma de yo le Aouli ma Fofogamua ile to tua fa wa le radio Samoa tasi lima i tolu amo le rifo ya songa fu si ria ya le to life fine le fia nei le me feo tua le fa tal fa masani au ona pa ya le tua o le sa la ngaina le upu fola i le fa ngol ve yaso le se ma vai today oni si le sa fa tino ile so ya ono le sa de America Samoa Hawaii America o Canada Malaysia antu o le lang fa ya si lo o to ya ko behind le titi o to ya mato ayo ya talo sia wa sa yalo e ayo loto me fidangano le tanto o to ya olo no pia i so se tu o langi lana upu fola awa ya le tanto wala fa le nganga ya ma le tanto savalinga o le foi toi fa masina o no mo foi ne o le dia tu sanga ya toi lua vayaso ona tanto wo le le aso ya o le finga pa lo tal ba lo Samoa lo do winga fa pedile ve so fo e o tanto pese il finta waso ono toi le so lulu le so na pa lo ta fa to ya mai lima fai fo o tanto ilo ya po ai pa lo ta ye pa ma la fai le so lulu ona o pa lo ta fa to le to antale ya pusa ya ma to tanto ilo fo ile so fo really le temi amanta yo no fai tau ya tanto pa lo to umalava ya pa to no ane dai le do fanga la fa pele o fa mutu e foi le official commissioner o fenga pa lota i dai to na mato e pe o sa wa i tu sanga o tu na yanto ya le yo tu se tala i le vaenga fa tala fa tu i taba mu tida ma tu pa nga ma sani le tanto wala le ma futu mi level te au Aouli e fi po va vea ya ma lo talo si o manuia o lu manuia o to uma o ma le di vaenga la ya lele ya fo ka ko ka wole ko fa pe mi ngol ta man tu le ta le yan fa to wan tu talo ta e le timi to lu mai e wanga palaksi mai ti monga e ma le timo isa ia va ile fa fo le mo ko fa Aouli mai la va ile tanga mea para au le va ngala le fa le yo e tau we pe fa fo mo o ko ya ma no le sui fo mo ria male langi ma e la ngante le fa ma lo tu le ma lo si le no o le da wa ya tu mo nga wenga ya tu ma fa va lo filima o le ya so nga fu o le so fa tu ngata ya la nga fu o le tu ma ye le sa wa nana e yo ya o le ko nga yo ngafi ya o le ulo le manu sole ya o le vai o le manu ya ya le o le so o le ta pena i le tanto au le manu Samoa e tu va anto mai au ki lani dei ya mo lana ta longa fito li mo mo le ta sanga le Pacific Nations Cup ala fa pele o Taliban o ile tro o tonga e le balai now to Favor Park e be on ta lo fu isi au tu ai le manu Samoa tu sanga o mavai ma tu on ta longa ye lu ala manu Samoa na tu e Taliban lo en tanto i Samoa il rifo i sanga lua filo lima il tamu sanga leo le Pacific Nations Cup pitai ono lo fanga solo ia nga wenga fo e fa le ia ile tanto malai o le Apia Park o le mafu anga le utali malo ai tonga ile va yaso le ding ya ona vale ile va yaso tasi le fa ile tanto finga pa lota e matua o le va yaso mo le masino november no setembro o le anto ta alo ile ban sambo ai ta alo lai le lo i Rotorua poina i Taranga ya o inala le ala foi ele ta longa ale manu Samoa mala wa fit o le so to na i foi ele so no ai o le so ta male so fit yo a foi to te le yo essential of am kilan talun to malanga mai ni silene
Ye o se avano le reile e te tu va antu ai na I Rotorua e ama e ta whao antu ai Rotorua I le sto na ia antu ai fo I malea so sa e le fa pe le ngi fa sa no ola I fa sa le je me ore ai po le fo le tu langa da ele ia marca longa I le fia fiole mal tan tonu te mil tan tu ta longa ona ile fa sa longa na I lunga tan tu wala le o pepa mata mo fa na ulta longa le mon sa mo mafiti am tan tu te mitil sfutala tanga te man tua lo sfutala ma so solo tu ila va lunga ya o sa vado le leilda ta fa fa I se tu ai ma au kilani ya ma le kelo mo be ya ka ke ve she nei au kilani o se temi la Aouli le so o la va pele ona fa tasi mai ai le fionga le presidente o le klap fuso le mali si Samoa le na malanga mai nei New Zealand ona onisi o fa anga tama le sa fa anga solo la stona in the same via today ila lo ile ai Hastings ya ma o le tala fia o le na ma wala tala mai le fionga ile presidente fo ya mi se le pulenga le tanto klap fuso le almanis o le na fai mai e fe o lolo ala tu pide euro na maua mai le tap na sanga lea sa whaia I la loi Hastings I le asto na ina se mawai today ya o se taimi lao lea Aouli le so o le fa tasi mele fionga le presidente ya ma le pulenga vo le tanto ovus ina ia fofonga ia ma le malo le tanto tru ele na o le lakapi o le fu I fio lolo le tale ni o le whaipele ina ia lo mwhana wa sa mo lo ia ile tutonu o lo tanto tru o le reia vaita ya o disi dau tulanga talonga le lakapi ma le lakapi liki stemi ona tanto wanga ia tule ia e se ia ili mava ili e tolo pulo ia lo matama fanda a Samoa ma le Pasifika ia manisi fo e alo o le tulu o Australia le na lanto fanto I la noina ile va vea o le so sa le na le lo tuainis ele au malo si le Springboks le champignon le langi le talo la rapi man tia le finga au Italia io afa mua los fulurua I le rea io ko kikia umala afa ai fuko amole le ai al wantu lo ma Australia le afa moni sole ya ele kioi fuisis ya langa vo se tasio fia onga mai New Zealand le sunga ya Joe Schmidt le fuisa fia onga lango le olpeleki New Zealand le wa ve nei mafia o ngaulu ale wallabies Australia o le me fe la utana ai se le sila ye le aula le Springboks o le totele o ila to na le au champinina le Springboks e bitai o le fo ina totele le au tuai na to e fili le fia o nga ya Joe Schmidt ya ole se singala e kau slow la kikia la au makua ale Springboks ye po Afrika I soute in tamatu wai ale wallabies le na toi au mai pe ole ile li o kana le nta alo tulanga le fish ya e me se le li o scouting yo to tele ole au tuai ole ale afo ale wallabies ole na toi vela au mai tono le ya na ona fa ile o la tano fa sole fe epe anga fa apea o le malo si le ama le vavele o le tufa te singa o le au le wallabies ai le tau nu atu le awale li ona I Australia se me mangu ia e serko inga pese le wallabies ia in le wantu le malanga ta milo li ona le na manmano I talo ngai lua ia e manono I le talo ngomuli fa talo fa tu le rivango le Aouli anto to mo le ma to me le tanto to tua por galame ole Aouli ma funga mo si o le July fa ile fiafi ana nei vai le ma se o le wala What's
tau mō le aso. Whesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Lua le Samuelu I lona mata upu e fulu ma le lua a o lona foi upu e se fulu ma le tolu. O na whai mai leo tā vita I a nātano. Ua oua ngā sala lava I lea li. Ua whai atu nātano I a tā vita. Ua ave e se ina lau ngā sala I lea li. E te le oti ai. Whesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Ua whaafesanga I tā vita le tupu o Israelu ma ona vaivainga. Na fau leanga tā vita. I le toalua o Uria. Le fafine o Patisepa. Ua whaatino e tā vita le mulilua. Ma Patisepa. Ua whanau mai le tama. A ua ave e se ina e le atua lona ola. O le mafua anga lea. Na loto ti ngā ai tā vita I le atua. A o le mea mānaia na whai e tā vita. Ua langona e tā vita lona sese. Ua langona e tā vita, ua anga sala I luma o le atua. Ua tautino e tā vita I ana tano. O ia, ua anga sala. O ia, ua sese I luma o le atua. Ua whesa ngai tā vita, maona vaivainga. Ua whaamaua lalo I luma o le atua. Masala mō I lana mea se na whai. Samoa e tofu I tātou mawaivainga o le nei olanga. E lea I lava se tangata soifua e ato atoa ma le lei I luma o le atua. E lea I lava se tasi o I tātou. Ua ato atoa I luma o le atua. Samoa e te fiu e su e se faipule e mamā mala mole mole. E te fiu e su e se faife au e mamā ma ato atoa. E te fiu e su e se tangata e mamā ma ato atoa I luma o le atua. O I tātou o tangata angasala. E tofu I tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma neia sia o ngā tā vita mō I tātou uma. A whesa ngai I tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma neia le turi vae I luma o le atua. Ma tautino o oe ua sese. O au ua angasala. O I tātou ua leanga. Whaamaua lalo nei luma o le atua. Pe a e whesa ngai mau vaivainga. O ina e wha ea ina ai oe le atua. Ma toe wha fōwina. O wala uma e tusa malona fina ngalo. Tātou te tālo. Le atua e. Aoa o maia I mātou. Pe a whesa ngai I mātou. Ma o mātou vaivainga I le nei o langa. Ia o mātou iloa. Ona sala mō I ouluma. Ma tautino o I mātou ua se maleanga. Tātou ia I le nei aso e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Oh
Le vingo le tua mai le fepese le e whakasa Jerusalem fauna I Amerika Samoa e peo nei whafonga atu iai. Le rivaingo le Aoauli o le vingo le tua se lau tolu se fulu le ono e lo wali iwa o sisi. E mo le jola ga whautai le sunga e le whaife au po le whawhenga ia Reverend e te sona gafa mo le tātou po le kalamedai le rivaingo le Aoauli ua whaingoina o le lui tau mo le aso. Ja, o le tele o le ting. E whingo fie o ni tātou se e whinga tāna tātou whapea. Tu malie ua o se se. Ke le mana malama po le me whinga tā hina whaile tala na. Malie ro loko waka se. Ia oi. Ia e atonu ai. I se taimi ei se aso e whingo fie ai I lau whina ngalo. Ma lau loto. Mau manatu. Ja, le leo la jomba ole fa poponga on tātou por la medai le temi basani la so anta. Au. Ja, e fa talvan tu le vainga le ma to le tātou tu e le vainga le au. Ja, le fa mai le kala le ai fo. Tana iona mai Australia. Te lo li tana. Mana ia. Tolus fu le malvalu ai. E le to Italia ne ai ia Afrika I sauti ia Australia. O le tausanga muli na manu malo ai ia le Wallabies. I le malai leo Ellis Park. I o I Afrika I saute. O le tausanga e awhi se lau onus fulmal tot. Io. O longa winga, ua le vanga wha ilangi le ko le soifua le ko inga male lo makua. Le nga maka ka longa nga le nga mang malo muri ia le Wallabies. I le awa Afrika I saute. Au te whai atu. O le taunga mana ia leo le tamusanga leo le Championship Cup. Ina ua a matau na toiva ia tau le leia. I le whiorolo mai o le tau whainga. Ia ale au le Wallabies Australia. Wai le mani tamusanga. Pe a malo so si au skasi. E manga ia le umal mano le si au. Mano le si au. Io e ka whau pe le si au. Queenie Savelio. Ea manuka white whau tai. Io e palankeke iai. Jane oi. Ianga. He deo vaenga ala leiben fa before ia sulu matamua ma le ainga le mautu dai pakuranga pesa mino leuta ea olo yele famrianga le fia ratu mo mon silvi mal fa tile tua le ringa so matungo fia waulia e fa maruia to ile la so fa na le tali ia fero sia tua leuta o le so wa ato ia ile tolu o tausanga. Ja, ui na mawoi mai o le tino antali, le tele o le taimi. Ja, o loo iai pia le alofa malanga leo le tua iati. Oe, e sanga wha amaruia le tua ilo wolanga tuputupu. Ae, oe se, tamai whai alo na whirangalo. Oe, ma ia e usta ilo tina ia Charlene, ia e maiselo alofa ilo tua fine. Ia e wha amurimulia ia na e alofa ilo tua ina. Awa e ala fo ianga e ula vale le isan. Ole ula vale o lau koe inga. O ngai wha me lau koe inga. Te umanga la avi oi kai o le Sky City. Se I whaka whao I oi lo waswa nau le poana nei. Kala kukusa ole ofisa ma uile ma umanga au onga fili va ama
e ngā kalu ki ma uma e ula pia liku anga. Nana, ole olanga, ese una lava tangata. Kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga. In this update, false and tainted evidence will be central to David Tamahere's final attempt to clear his double murder conviction. His appeal began before the Supreme Court today. Tamahere spent almost 20 years in jail for killing the young Swedish tourist in 1989. Emily Ansell has more. Lawyer Murray Gibson says he'll present claims on fair trial grounds with 7 breaches relating to incorrect prison and witness evidence. A court of appeal found evidence from a jailhouse snitch amounted to a miscarriage of justice but didn't justify setting aside the convictions. They include false claims Tamahere stole a watch from one of the victims. Chris Luxon did not join a phone call with leaders discussing Ukraine overnight. Australia's Anthony Albanese joined the meeting convened by UK's Keir Starmer. It included France's Emmanuel Macron and Ukraine's Volodymyr Zelensky. Albanese said it was an opportunity to discuss steps to achieving a just and enduring peace in Ukraine. It's understood officials joined the call on behalf of our Prime Minister. Kiwis are cutting down on borrowing as collective debt gets close to $1 trillion. It reached $870 billion for the year ending May, 5.4% higher than last year. Borrowings eased in the past 2 years as the government looked to cut it down. Former Finance Minister Stephen Joyce says many companies aren't borrowing for now. All your hospitality businesses, all your construction businesses, they're repairing their balance sheets at the moment, which means basically paying down debt rather than actually going into more debt. Airways New Zealand says it's apologised to airlines for disruption on Saturday. Trans-Tasman flights were forced into a holding pattern after a technical issue at 4:30 p.m. Airways Chief Executive James Young says they will investigate, but he says the danger was mitigated. And that's your update. To sport, and John Rahm is Live Golf's individual champion for a second straight season. The Spaniard has secured the 2025 title despite losing in a playoff to Colombia's Sebastian Munoz in the final individual tournament of the year in Indianapolis. Munoz sealed victory with a birdie on the first extra hole after both he and Rahm finished regulation play at 22 under par. Meanwhile, Scotty Scheffler has confirmed his status as the world's best golfer, winning the penultimate event in the PGA Tour season in Maryland. And Colin Munro's 120 from 57 balls has helped Trinbago to post 231 for 5 and beat host St Kitts and Nevis by 12 runs in the T20 Cricket's Caribbean Premier League. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو. Sila no kala ya kea o eke koe fo I mai Ama wana ko kongi vai aso ka kasi ma eka ngoela fo mai Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye Ako le masinga ao oe Teresa ua ese lau vibe Movili ya ile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole ko wang ole good nights Moa e winga ngei mea kinga ma yolo ufai ai Koe fo I mai ngei Mamu elele kai fai ngaka ue mama wakulava okay walelela I don't know I say wasili I no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa
feel right. Ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai. Posta kuwa o story nga ono maka ekele feel like. Fai mai nga kepisi ai over ai kusunga nga ki online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wa kulava. Okay walelela. Aluloa. I say wasili ai no karinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa, ofenga yelo mafofa. Kefaya kuanga yesa ofisa. Oleva nga ulele yako kakfafsa nga yesi ekala mo sa oma yako la mele kupu ile vale. Afayo sisi ukeleke ya ikaukala sa omai. Mai lolo fefa kalikali ya kwa kele ya ngomai. Umakula walofa ona umalo si umakula ulife. Ua owilongi ekelelele. Kai fai ngaka. Waile fama ongilava. Okay walele fa. Soy fua. Oh, I say, wasili ai no kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iya umaka. Oh, I say, wasili ai no kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iya umaka. Samoa, Tamafana. Samoa, wana o elava. Inilala mitele, ofanga tamba. Tuafale le papa, umafale le moana. Ewina e mativa, ai tau mafai lava.
vainga me ona talo lua tuna mawhata ilo la lo whaiva o se whaiva tapua ia le mea moni e manuia tawina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga ia polo tino e mana malama o mata o mamana ia tafe toto ala manuia o la asama tawina ia e mana toa loa tafa mai ia whamuamua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua awane i o tafa moe moe i le malosi mana tua au na le atua lo o pulo mai tatalo mo so taumi Fofogamua le da o le tofa ia fiu se mo le tofunga i le divanga o le Aoauli ma le pese o whakaina whaiwai tāpua ia e male manuia ia na wei silafia mo tātou i loa whaiwai tāpa tautati ia e le hama se me maua Alewa se ansias fulmal tolu midu te na wate ai nei tulai tasi o le dasa e whafonga e se whapoponga o tātou tala i vai whanua ia ma tala i tālonga le ngana peritani e le vai ngole Aoauli ia le futoe mo wantu ia nei timunga o le ia sida maa unu i nei marukau le vai ngole Aoauli o loo maha se e ia lunga le tele whimalanga inga le tātou o taro ia o le matala la e le avata le foi le dad want to fia moi lunga le wala ma le avata le foi le nai e sel beda ile yona mafofo na lai ke fi wa ki alwa ko yonga ko anga ya le mua pe la ko awana nga ya e ono sai yin tanto wa avata le divine le woli quindi sa leo a so vale tawa itua e ma lova tele ma tbai le divine le woli jalo ngal fai ngala be so the same vai to nick no ma ina ia talonga fo i pe ona fanga sono tanto wa mai ile tulanga pe i talonga o le la kapiriki na wei sila fia le na ngantal tanto tal ile stofio le van so same vai to nei le of tongue ile panthers mal storm fa pe le panthers io le so ile wala to manu malo pitai ja fe no fo ia kom finga le storm le dei storm los von malua o le panthers is se fulu malvalu o no mai le talonga le warriors mal dragons so te talonga fi now le talonga e fe no fo ila to le na matua I isi level le fali le fio mai to ele ne fie le fali ka kudi mai ko o le un talonga dragons is se fulu warriors is se fulu malfa o no to me to fo le warriors ile tulanga fa mai le tulanga lima le sai na paule le au fa inga ai fa wa ile le vale le lima me fa roosters male bulldogs ma tu alle bulldogs o lemba walunga la tulanga sai e pita yane ele mai fo ile le so le roosters le na fa to ile loina ia le bulldogs ai se fulu male lua ile tolu se fulu male lua Sharks mo le Titans ia e la kama o le Titans ia o lo tula I mele temine tulanga sfunu fitu o le Sharks o le tulanga fitu I le temine ai o le danta longa Sharks lima sfunu le fa o le Titans e lua se fulu male lua e le toi foi mai o le balo si anga o le au le Broncos o le lai mai to watu ia umakua ke le vala male au le Dolphins ia o le lana ile ungol tantu talonga na o le Broncos e tolu sfun malevalu o le Dolphins e lua se fulu malevalu talonga manta ina le va o le la piki male Eagles io e ile tamu fai mai le Eagles fai si malo si o le sa le la piki le na sa wai ai o le talonga la piki lua se fulu o le Eagles e se fulu male ono
West Tigers so over here so lualo manumano pia le West Tigers awale le Jerome Luai le fa ya onga New Zealand ya Benji Marshall ayol jalonga West Tigers Luis Leono ole Sea Eagles le Daily Jerry Evans malana e na ole se fulu malelua e mal jalonga le muli le po na po ile vale ole Cowboys le Knights na ole fa ayole Knights ile tolu se fulu malavalu ale Cowboys le na ye ile po na po ono o tui leo tanto tamasanga leo lefo fa nga solonga tamasanga leo le ITM Cup e lona vaiaso lona lua pe ona fa tonu ina le fa ngol version sim fa today Northland le na malo ya Southland ya lus fulu le se fulu malefitu North Harbour ya malono ya taranaki ai fast fulu maleono ile lua se fulu malefa Waikato malono ya Wellington le lus fulfa le tolu se fulu malelima Tasman fa se fulu maliva manu malo ya manuatu se fulu malefitu manu malo Canterbury ya Aukilani ai se fulu maliva ile se fulu malelima le talonga la stona ina se mavai tunei ja ma lisi talonga fi now le va be plenty ma counties manukau ele imaruia tomfenga counties I na uamalolo e a be plenty ai lus fulu ile tolu se fulu maliva ja ma talonga muli talonga il vale le malusia Otago le na ftongi ma Hawke's Bay ma lolo Otago ai lus fulu tasi ile lua se fulu malefitu ja sia so vol di ve so lava pele da wina tuai ya tato talonga mole fai unga ole vaiaso ya ole talonga Victoria la vai mo tato ya ole afto ile awaifo ala manu Samoa mala awa tonga ile ta melusanga ole Pacific Nations Cup EP ona Saudi atu ele turu tonga ilona malai now te fiva parkila stone day ya e tali malo ile mosi atu le ole manu Samoa le tu va antu ile asonga fuane ya pole so ya mola na talonga na fia ile malai tonga o le sita longa fa tonu wina o le Pacific Nations Cup ile fa ingala va o le neiva yaso o le ta alo ai kana tam America e fa yale ile asto na I foi aso nei o le vaiosfo o le ola to ye fitu matonga e fa yale I suva o le sita longa ile vaiosfo le fitu ye ia Japani makanata ya ona on toi lole ile so onno le basino sitema le ole a pinye Samoa mafiti ina Rotorua International Stadium le ka ko uma ya ona so on toi le mala talonga ile sa so sa toma o le to ya America ma Japani ya o nisi down tanto talamo ele di vai ngole Aoauli o fianga ye pe le malo tanto tru manga wenga mala tu fi ya tu I tutu ma faiva halo filima o le nei fo ya sunga fua o to ya ona tanga mea ia pole na la vai le I alu ese mele tanga mea male masini ta valava
E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku whesilia I pe ai sea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la am sa wha a paolo Le pale ua le so Mo tu le wha a so Ai pule lava o e lea tu motu Lo wali I se elo wha mai ua o vai vai Fiu e whava senga o nei tinga Ua ya ua mo atu le sa taula ia yo le va ai Atua o ona le de ipu ua o winu ai Mai mau pe ana ma whaina toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toi whaalo ngota si Ui I leo te loa ua e whai pese a I le lani Ai o nolo umisia o oe e mafua I lo tani Wha a whetai I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma ui e le a ai o anganga Tofa o e manui a lau malanga E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku whesilia I pe ai sea Me o ti o se tui ina tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la am sa wha a pao Le pale ua le so Mo tu le wha a so Ai pule lava o e lea tu motu O tie o filo tui Tu unga mau Fe elo manu manu Ase awe ave ai le safai maa uo Le sa mawai le fia fia ilo unei tu Le sa fatani a webanga ipo Tinga lava lo le ama ai le manolo Aua ia fafanga ipi mafautuanga Tama ua orisia le ta ua mafutanga Ai whamanga lua I so vai vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua sono foa I mana tua pea we italo sama Silonga ua umana umanava E ui lava o se kou whau ke Noa sa whaki e ki e tau E au sanga le ku mai Whai la ku yama Whasenga ku lau ngu foi pule whai ko a kasi at si esi Ora wilo ai fare un koru fu e mare ko si ala ko se fai me no kanale mali o lang wa e mole u le sa wa mangoko ma fu ali wa u fango ele ai e kuwasa rangi ai fingao pe wa e la u fa ka kaima wa kong sa fo i no nganu wa le mu si au la memba ka ro fa i ka ma fu ka wa u mangua wa mala wa sauki ai o pa o ma fare kala kala yo ma fa kianga wa mu ku wangu mala o le la ai le ma Roi maka o mo o lingi o langa peanga mawhai unga koe a maka Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I ea makanga ka fia koe kilo a kusi au pau au whai mase o langa kala I kere ai wa oro fisiki so o a vese I o I koe maka Wha maa ngalo lau rea kala Hele o peke I kasi ka maka o peke mai O au whau wanga sa ka wairo nge o langa O lau ka lengi maunga ruenga o ke wha suru ni mala marama Yo mo se se roa ke piko ko ka o ku yala me fai mano ai sa u be ya si o si o fa ma be ama o ui E ui le fai ngata Be o se sala a se pangota Tu whesilia I pe ai sea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua leo Ua mafuri le la am sa wha a pao Le pale ua le so Mo tu le wha a so Ai pule lava o e lea tu motu Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others.
To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa le tātou atunuu, mai le tātou polkalame, le nei whaiaso, le aretoleola o te whawhiloa i te oe, ia mwhai o nā whatasi mai fo i tātou polkalame i le nei aso. I le lua no fo i ngā tupu tolus full tolu, a le whai upas full rua si o le full tolu i le whaupunga whapea, e winga le tupu le anga leo manase whapea. Sa popo ngā tia o ia, manase lea, o na matua whatonga tua i lea o ia i ovalo nā tua, ma matua wha maua lalo o ia, whai upas full tolu, o na wha fofonga ina lea e lea tua o ia, matalia lana ai oi. A le upu mo e le aso le nei, el me lea le, o le whaasalanga e a oa ina ai i tātou. O ia se teimi na whaasalai o e kalunga e ola, mai lava i lora i titi po lea onga whaasala o e whaia onga. E se teimi na whaasalai o e se mea leanga na e whaia, na e loa na e awa oinga mai se mea ma e le koe se e whapenal me le tupu le nei su e se tupu sili o na mioleanga i tupu uma o sauta e la vea i le tupu le nei e ingoa ia manase o manase o le atali i o le tupu le leia le e ingoa ia Esekia ai whai mai na ia whaia le a mioleanga i luma o Iova o mea inosia malava nga whaia isi kupuleanga nga koe whai malava ia ele tupule nei o manase i lona vai taimi. O manase o le leisi mea mkau kia leanga o le tupule nei o lana mena whai o ia na ia whaonga ina lana whana wona tali e osi taulanga i tupua i meo tua leanga fu i tu es awhi mai wana whaui lana whana au e lona tali i luma o le afi lunga o kaulanga i e ave i tupua whapau. E le ngata lea o manase manatu o ia fo ilea na whasi o tia le perfecta i longa fo ilea le atua e ingoa ia Isaia. Whai mai ni tala, nisi tala sa whaatanga ia le perfecta i ili lua ina le perfecta. Winga la o se tupu makua leanga o ngei tupu. Ai whai upa se fulutasi, whai mai. O longa leanga lea. Na whaasala i le tua whai mai whai upas fulutasi o na whao o mai lea e le tua i le nuo sauta ia au mai o i Asuria tupu Asuria whai mai ua mai tangata mai Asuria
wala to pue ia faaleanga ia sauta ai wala ko pue le tupule ngai fa mai pue matau wala ko matau le tupule nei o manase ua fa mau o ye apa memea ona la tu avelea o manase I papelonia fa mai fa upes fultolu ua puanga tia o ia vai mo kwa kinga fa kinga inga o papelonia ai ina ua tinga ina la fa upes fultolu ia lega ye le mele fa autu il tatu a rectol ngai yasu ai ole ki mo ole fa salanga ele ina ia oti o le ka ua fa salanga isi taimi ina ia e loa ona fa mawalalo ile tu vai fela o ka se le anga ko purge ai inga ua fa sala ile tu ave papelonia fa kinga inga fa maila tala ona alanga le oia ma ua matua fa mawalalo ilu mo le tua kilona me manga ile tua kinga le anga ngai ku pele ka kau ngola ai fa mai ua fa fonga ina ile tua la natangi lela kilo le sona mulimuli ele ngata o fa salanga ta ua ai kilo o le tua le ki au ngai ai o le tua fa mai e tele lo na lofa ai tele ngese lo na tosa kilo vai inga o tangi le tupu ngai le tua le tupu le anga na apa mai le tua malave ai oia ma koe fa foi oie sauta ma fa wow tana no fo inga so le upu foi la mo oile so nei po le alo le anga ma le mamao se mea ua e ai mai le atua ma se anga sala ua e manatu ai longa koe lofa mai le atua ia te oe ki lo le mea mana ia ua ai le atua e wha maongi lo lau sala mo mai le mea se ma o inga oe mai le mea se ua wha sala ai oe ki lo le mea whaia le atua e wha ngalo oe le atua ma restore le atua oe a o lang wha ngalo le atua e ngalo ma mea leanga sa e whaia angkongwe mga tua te ngata ai lungo le atua e na te wha ngalo ina ma wha ngalo ato toa ia te oe le tua wha peo na e whaia ia manase ma tu te loe ma whai foi ona e whaia ia te mātua wai tumu I mātou I le leanga ia ma mea e te le fina ngalo ai ai teimi mātou te wha mawalalo ai e te apa mai wha ngalo I mātou wha tai Yesu amen.
O e ola umalo si mai le hallelujah worship team le divine o le Aoauli u tau longa tu ile polkala mena o le Arrington le ola mole tu langa nga fa tai le sunga i le fifi au ya pasta la file kopo le Assembly of God i lano i savai mole tato polkala me fo le dia sunga fua mo pele malo siltino silsili la le nganga wala tua malona fidangalo la toi fo i mai le tato polkala mena i le aso anta au pa tato o lielo na lofa malona le lei. Ua mawhai ona awina atu whaasirisilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vili loa Chris Ulberg i le o luatasi lua whaono 555. O luatasi lua whaono 555. O le wa joy sfruiva malafa viduta na tane o leitu la e lua o lisine o tātou whaalinga. O leu tonu mai le tātou fisa i le ringa wuli wala wale longu pui ili o lo topa ia. Malo o tau manu whaatala whaatua i a Lucia Pesamino Filia. Ferretti a vei whaatili whapefo i a Nicole Wea. O le whia ngā iei mga ruenga tūtua mawhaiva lo Filima. O le rinfo i a songa fua. E pila warabasnia i a tātou whaalinga e tonu mai. E tumua tulawa i le tātou tusi o le vau Filima le tusi o le songa. E pe ona mawan tu lea sau kopi e me le tātou fisane o le Radio Samoa i le tolu ono Hobble Avenue e Manukawa wa le whaitau iai ia malama fui iei le tātou ngangana Samoa awane ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e maua iei a whaalupenga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o langa upu o le matahi o le matafi o le matahi le whainga o whaalawelawe e pe o whai poiponga maliu o le usio singa o a inga whesila whainga o polo o si i whaaloalo whaalanginga i kālesia e ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu sultala le tau ua na o le fisa fo i o le Radio Samoa i le tolu ona Hobble Avenue Manukau e maua atu ai saulo minga morisi whaamtalanga wala wane le lua o no lua tasi lima i watolu lua o no lua tasi lima i watolu pe tanga iane e le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e whai mai aisa oka whaafitai maratua o naima whai o na lafo atu e alau tusi so se enturu lava le lalolangi e pe a taunu pai leo lau se leni mama tau tusi ma oe o le se tātou whaalinga lau taunu mai le reia vaengo le Aoauli o le whaasilsilanga mo le ainga sa tawhatoa i le whiango iwa i le montele i salawhai i le awa ma le whaalolo tau wai mātou te whaasilsila tuai e whapea o iele whirangalo te māpo o suafa o le tātou ainga sa tawhatoa i iwa o le awha iele whilo a inga ma le talaranga a suli mawheo i uma o tawhatoa moango te aleulo i ali o iwa i le asa sfurma luo se te malu a whelua lima i le lao o tawhatoa i iwa whaasale le anga i sawa i Samoa i leitu la iwa i le tai au ma tau te talo atuai ma balauria lo topa ia ma lo topa malu suma tala au mai tātou awai le aso tupoina a wala whaamboi moe o siu tātou ainga ia tau te unga whaale le ialo tātou loto i whale ma soa lau pule ai nofo po matai o siu tātou ainga sa fuafuina ma o le ale tau fia la wale whae unga o le atasi eilo tātou ainga i le aso i lau le awai mai ma le whaalo an lavolo se nia le nei whaasalalonga e suafa o le ainga sa tawhatoa e pe o na se nia tawhatoa waita lima tawhatoa anga sa tawhaleti tawhatoa Iosefa Tafa Kesio, tawhatoa Laifa Lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, maisi suli o le ainga sa tawhatoa, o leo nofo i le ainga. Morisi whaamtalanga e fia mala malama antili ai, whaamalamone whaamsotai i tawhatoa fua mai tafa mua ava po o esta tofilau, i no mera nei o le anta ua, o le olua tasi, o valu lima o, iwa lima. O lua tasi o valu iwa o o valu lima o iwa lima po le o lua tasi o lua iwa lua ono fitu o lua tasi o lua iwa lua ono fitu o whaamtai o le whaalinga nā mo le ainga sa tawhatoa i le whiango iwa i le motu tele i salawhai
O le se tātou whaasilsilanga mo le whianga o Sampapali. Whaasilsilanga I lewa ma le whaanoano mo tama whanau uma. A le whianga o Sampapali I lo alala papa au. I au ki lani ma o te aro nei. O le pai alawa le au ale sua le tapa au whaasina le sunga I le bali toa. Na whaalongo I Samoa. O le pai alawa le au ale sua o suali. Su toa o le sao na lua. Le mamalu I ngoa matua a wā mango malua si ufanua. Ma upu I ante oe Sampapali. E fia whamata tuantu I le tātou lotu whamanantu o le tai au fau. E whai e leo sā so luas fumalwha o kuso lua a whelurima. I le malu o le kālesia marakau PIPC. I le malai o le whatunga titi. I le valu se fulu Waili Road I Papa Toi Toi. O le timi a mantai le saamninga o le whai le fiafi. E mai whamata tuantu le tātou taulanga I pe o le masniai. Whamole mole tau au mai ma le pleita le ainga. Ia mo le tātou whaamalostino pēr mai a le saunninga. Alo whangi e le tua moli e tiei lau tau soifua. Masomanto wala tātou whilo iai e le manuia. Ma le whaalo al tele o lau sinia e Reverend Karima whai ai. Ia ma le lau la mawhtanga a alo matama whanau le whiango Sampapali I ni usila nei. O leise tātou whaasilsilanga mai le ainga sa lua whau. Mātou te whaatoloan tūlau whaafunga anga Samoa tūlau na lava. Ai lewa tele ma le whaaloalo mātou te whaamatantu o tuai le mautanga le ainga sa lua whau. Ai maise paolo mga whai manu aisi o mātou ainga I le pitonu o tāwhito I Mangiangi. O le awhatonu ina la tātou maafutanga I pe o le talonoina. I le mauta o le fionga I le titai. Le se fulu whape salo pleisi o tara. I le aso tolu se fulu au kuso lua whelurima. I le tulai se fulu ma le tasi I le tahiao. Whaamole mole mana tuantu sa plate mo le tātou whaamalostino. I le aso. Ea morisi whaamtalanga wala wane le olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono. Ono tasi fitu valu. Ia monisi whaamtalanga whaamtai o lo sinia. Ele teitei fono. Male lau a fono. Ale ainga sa lua fau. Ele pitonu nao ta fito I Mangiangi. Ia o nisi nao tātou wha sa lalanga lau tonu mai le ofisa o le Radio Samoa. Le reifo I vaenga o le Aoauli wala. Le longu pui eri o lau tūpa ia. Malo o tau mamalu ini si o wha moe o la whatonu ina I le wha ungo le reive yaso ia misi le ring masino o kuso ma le masino fau o September. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le lua se fulima tausanga, I le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa I atu no umamau. A fio mai loa, 5 fitu tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 fitu, whaafesili mo Chris Ober. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole temi lo la wanti le utois fulma le lua minuto na tale o le tula e lua ia ta fule lua ona e funga le e se fa popona un tanto tala e vai fedua e le ngana Samoa e pe on te pera mai le fionga ia le lua ili ai shahuch. O le vaenga le rao telefon o le Radio Samoa I le nei fo I Aoauli e wha malo antu le ono sa malo fo I le tau antai pa ia male malo le tātou trolo mafuto mi pēr I le tau tua wha Aoauli nei le Radio Samoa tasi lima Eva tonu a mo vai fo I nei te wen tuai piki le whana waonga le temi tu wai a onga I le rei a songa fua Alofa tele mo to umai Rest in peace Check So le lava mala so fo lo malo si o be a mo tu ona o isa fa be se pangota le se tamale ai fo I se tina o e so la lava ai te le fa tali usilinga I langi le mo o se tali ai ui I le e tu mau pia o lo la le le a be se I le lumana I o te fa tali pe matala mai e o pupumi o le langi o se tasi fo I se I lave ai mai o la mona lava o vai loi mata wale matu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia oia manu ia lo malanga e tu mau pia oi I lo Mauna yo winga
fia male tau sa fia o so malava ele suia sau se aso toi filo ai o o ile na ai o mana o nga sai ai mo ele lumanai o mo o fusia fa atasi lo o lo fa o le mafai mai ma o be ana e o la mai lo fa mo nga mo oi ile fa ava vau pangale o le tau tau loi mata o le matu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia o ia manuia la malanga e tu mo ia me
Me girl there. I say girl position. Tell me say the position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Look back it up, girl. Position, girl. Back it up, girl. Yeah, alright. I man as a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully for the girl pick it. Put up, girl, is man a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Every girl is tell the girl. Samoa y a sola, dale la upola vai, por si sali ai le la le se va le ai mi paipa, le ai mi alata, feo a le cava, e sulu tintanga. E sale ai mi toilet paper, ai o mama nai ala, la sulu I o la fa, ma la o fua moli apa moli fa un fa ona. E tasi fa le o ai fa no fa na le Solo, Samaritai, Samalivali, Neile Langatasi, Sasala Emanong Yonato, Lalanga Ali, Manayale Penga Solo, Afoy Yonato Atai.
Fatalo fatu I lau whaafunga anga le nei tūla o le asunga fua, ai alo mai o se isi whaapoponga leo tangata utala fau mai lo Radio Samoa. I talo to mua, o le vai aso na te anei na mai tawina I le vava o ma le tapisa ai o lunga o ping tawailangi. I ripoti I se tina kiwi, malana tamatama e ono tau sanga le matua. Lea na tau fia I tutua o yo kanata ma Amerika. A o lea wo o mai foi whaamtalanga. I se tasi o li pese tala vau I longa New Zealand. O lo tima Nicholas Pomee po General Fire e loa e to tele. Li potia mai le tawhia ai o lea ali I le United States ma ua toa tipoti mai I New Zealand ma o se tala na whaate ia e le to tele. O General Fire na whai malangatu mo Washington I Amerika mo se tasi o whaata singa tele o se fiafianga whaasino lea mo tangata Pasifika ta ua o le Polyfest I le aso tōna I lava yaso. Peta, e lei whaataunuina whaamoemoenga uma, ale nei da lii, taluai le nei whaafitauli. I se tustusinga a lea li pese na ia whaeloa ailo na whaanoanoa tele, le mawhai e o na ia awai atu I le nei whaatasinga taua, ma le mawhai o na whaafiafia mo le toa tele, ai maise o tangata, o lo o langolango ina pea o ia, ma ana tau mawhainga. E le o mai loa tonu po le ale mafua anga na tawhia ma toe whaafo I mai ai le nei ali I New Zealand, ai I le tele o whaamtalanga tusinga tangata I longo le social media na whesilingi ai e nisi po le mafua anga o no o le nei ali o se tangata tonga. Mo le sila fia o lo tima Nicholas Pomee o se tangata tonga no soifua ma o la e I nei New Zealand ma o ta pisa le to o tele ma whesilingi a le tu ona o le Sam po le tapu a Amerika o tu umina mai atu no o tosulo no e awhia ai ma tangata mai tonga o tapu o na toe ulfale atu I to tonu o Amerika. Wali potia mai nei le lata I le fasa fulum o malo malo New Zealand. Wa ngai mo Australia. I le mai ai o nisi o whaalau ilo po le recruitment drive na whaatau tai leo leo Australia I te tonu au te roa nei. Whamawina I reporti ma le leiteo whaavau malo New Zealand. I whaalau ilo nei na whaailo ai. E o atu lawa le se lau tol su fitu afe le tutongi e ono maua le leo leo to tasi. Ai le whaia le la fongo tutongi po le pre-tax. Ai afe ta la Australia le se eleni e maua le overtime. Mo le li ima le tamaita I leo leo se constable o lo onga lue tutono le territory mātua Australia e o atu le se lau su tasi afe. Lana tutongi e maua. Pe afa atu sa atu I le na o le valu su tolu afe o lo o maua e le leo leo ina I New Zealand. O le tasi o vaenga o lo tele ina li lifa nga I ele tilo tilo le aufenga luenga New Zealand. O le benefiti leo o lo o maua viso swani mo fale. E no nofo ai, pe amalanga atu I to tono Australia. E pe o na maua ai le tangata, le tosu tasi afe, fitu se lau I wasuma tasi ta la Australia. Ata o ai reporti I le taimi nei, wa tosu lono I lato wa whaamania lo lato utalia ino o ofa mai Australia. Se furfitu I lato wa mai a o onga po trainings, ma wa malanga mo ngaluenga I Australia. Ai o le se fulmale iwa, wa amatalia le isi vaenga o a lato a o onga. Inisio tala e le tau whailo tūlanga mata ino lau whanua ma le lau ilo o mata whanga o whaitu mātua o te roa po le Northland. Ai pangalea, ua tau au ina mou atu le mata ngō whieta luai le tele na wā o son ngā tū la whono e te tupu mai I Northland. I le tau sanga nei lawa ia o whaamawina leo atu I le iwa mata upu o le whasio tangata se I tulou. Ua maua lunga atu lea nai lo le tau sanga o tua nai. Talu ai le whaatupula I o ia son ngā tū la whono o leo o whaopopoai ngā luenga mata I tū a leo leo. E peo na māua I whaamtalanga. E silia ma le toa iwa se fulu malo le mālo mai vaenga umo le atunu. Ua amata whaasolo a lātou pētolo. I no whoanga lo mai tauina ai le tele o son ngā tū la whono. E tū la I mai ai po o hotspots e peo na whaingoa I nā I leo leo. E le ngatai lea ai wa whaasolo foi o na mata I tū kengi. Ma le whaatau tai ai a le tele o mata upo lo whaanga solo ai suenga. Ai ua whaalia foi le toa ititi ai o le numero nai leo leo o lo whaatau tai ai I anga luenga. Ta ua le taimi nei e leo ngā whatia e le numero o malo le malo o lo iai. Lea ngā luenga tele. Ua whaailo ai foi popo lenga. I le ave ai o le whaamua mua I le nei whaamoe moe. Ai o le a whaatuatua na I ai le tele o isi foi son ngā tū la whono. E tu sai masa I lilinga se tasio sui whaasala lau na mawai. O le tele o ia son ngā tū la whono masawanga e amata mai lava I le 5 vai o tangata.
o le tango fio o whala au whasaina, ma le le ai ni ngalue ngā le toa tele. Ma itala i tālonga o whamaonia mai nele le taalo ai o le li o Patrick Tuipolotu i le taalonga whaitaulia lo na lua a le au le All Blacks ma le au Argentina. Ina wa fia le li taalo i le laulwa i taalonga ma le au le Pumas. Whamauina o lo a fia le au po le ulu o Patrick ma ono le tūlanga wa ta ua ai le mo mia o na whaatino i loilonga i lo na au. Ina ia mautino le saunga le mu o le li Samoa. Ta ua le sui o le pūlenga e gui o le amisia le awae o le li taalo Patrick Tupolotu ai o lo whaasolo pea lātou tāpenanga mō le lātou au le All Blacks. Mō le sila fia o le taalonga na manmalo ai le All Blacks ya Argentina i ai fasfutasi i le luasuma whaa. O tātou telefona mo le nei tūla o le Aoauli whaafetai whaafonga mai tau whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Dawa whangale tanu se whapopona o tātou tala I vai whanua o le rei Aoauli e peo na whangada tu mtapreina le whianga ia leulua I li aisha hunchula vanga o telefau. E whiwhila nganga o leua mo le tātou whilo inga e peo na masiria I le Aoauli o le asungafua. E le whianga ia le upepe tala I lene le ni pule o le tautua ma le unanga lea le Digicel le TR Marketing ia joai fo I ma le pacific40.com le I le pepe tala o loa o le talo whawaucha whatalo whanto I le whianga le upepe mano le ngānui e mano fulun sai mai le vea solon tolu lea le masino o kuso. Patalo fatu lau fitalenga Fofogamua e po lau tua whafu se uman whawhiloa ia tufo I pa angal tātu pokalame pēr mātani ai ia songafua o vai aso taitasi. Mano le wha malo se ngā wenga a matala nei vai aso. E lau tai mafo ia tātu au lia tau aso Fofogamua. Ioe, se watu wainao o meile nā aso le au pepe. Ioe, se io tātou tapisa wala waka ua o le wafia ngi kausanga o ka ua le kake whaamana tua ia leo sautama. Ia wanga whapengi fu o leo sautina. Soli, e masano e kolu masinga ai le io o leo sautina. Ua le wanga pisa le mea ni leo pepe. Ioe, ia, le le ia vave momoli o mo nai ai. Wa lana fa nga upu mo nga. Ia wai e paloto dua peta upele. Ja kala le siko inga mo nga foi vale la waringa. Ia e malo le foi va ia malo foi le tawanta. Alle me sili le wantanto toi sile fai. E lo mo no e lo tu no le ring foi vai so fo. Ia te lo foi na wa e tapena. Ia wana mo to te le malo le tu no le e tau na mala marka ko kai lo se la foi le. Ia le foi le se i vai sta tasi ala be. Ia, o le weta watu langan le ia tātou whailonga tai lua se lau e se fulu lea e anga wa aila tau mai New Zealand. Ia, a whapena fo I au se tālia. Ia, o le wau tau li maina lisi Fofogamua. Ia, ai se tau mo whai atu iai. O le mai tau wat. E lua tātou entries mo New Zealand whamanu eina. Ia, lua fo au se tālia. O tātou entry mo New Zealand o le swafa le stalai o Anthony Eleosi le moana sa la forse le ni fa ngal click se le fitu wono ta se valu fitu o potiki masalo I vanga le alu ta ranga le ia le ai le manu malo melta to suile lance le ni sa la fo sa mo o le tato enchi New Zealand ia o tala le sefo sa la forse le ni le fitu tasi o ono to fitu fa ngai fo le click x ia nei au kilani e ia tala lei o au se talia
ia o le seleni fo isa lafo isa mo le fitu lua tolu walu ono walu e whaonga ele click X ia lea e o le entry lea lo le stala ia whanga maa misa ia matato entry mulmuli mo Australia ia o le ngoa fui maono pama vele taloola mai kiofo di Sydney sa whaonga fo le click X la fo le seleni le fitu lua fa lua o fa le foi lau maua lua se lau tala Australia mai e tatou whailonga se fulu fa le e tatou entries mo Samoa sa fa peona fa muniaina anga va ai la tau sa fa tau ta pa lua se fulu lima tala pe siliatu ia poi la tau foi whaonga le click X mai se tatou pa anga la fotupe ia e la fo se le ni anga i numero titi sao i Samoa to fai voi la le se tatou se ni la sforile a Fofogamua Ia, ole to angala vai whaile tātou top up, ia ele kan tō whaile. Ia o tātou se le nina na ua whaingo o fie la wala whaatinonga o le stala whaile lea le pip. E le aunanga lea le click X Pacifica le pip. Whaingo fie lava, wana na nga ia lunga le tātou website. Ia, o ina na o mwhai o na whaatino tele o le tātou le stala. Ia, ele ngata ful na. Ia, ua whaingo fie na upload lau tulanga foi lo ID ia male proof of address ia mana na pu ngale ata upload ia va vea foi anto Italia tulta to va ngale ale clickex o le fengo fie a Fofogamua e te pula o te me la foi se le ni wa fa ngalo internet banking pe fa ngalo visa po lau Mastercard ia e a nga tele la muta to hui le la va stay me to e tau felwa i la foi no selen pa ya ta no tu lunga lo telefon pe for fatti no ngole tatu tu e foi la mata website del Pacific 40 ya ma fai ona fatti no ia le la foi no o vouchers ya mona ai ngai Samoa ya wale foi il tatu fa pito foi le lo o la to pa mani ai nai il tatu se i foi le ono tau sanga al Pacific 40 ia le ala ia foi la tatu se fatti no las farelente nei ia a faia sa la fosa talo fa voucher o le numero le lo talo fa voucher o le TV tasilua o tasifitu o TV tasilua o tasifitu o sia kilo email na alwa to ilo lisiti ia o ina e tona ilo ai o la voucher le sa la formation tenei le te manu malo talo fa voucher lo se la Fofogamua ia a no la o ma foi o ne veyaso ia fa nga mato e la follow lo se la tala Samoa Matango fiele tulanga le pepe ia wa le ua mawai atu ia le sautama. Ia le fo iele o mautino. Ia pe to ia ea o ngai whai ele wha so mo le vei asfo i Samoa. Penga tala wa tulanga lo ia le pesel wha mai i Samoa. Ia o lono ngato tero nei whanau. O lau atu whamea o ngā vo iena ia o ngā ia i whaatino mai la walwhali. Mari. Ia o le ala wala ia o ngā fo ila tātou sosoani tātou talo pa voucher wai e la fosa o le whalolo la whengo whieno o le tawainga e le tawanga e fo i pia tumu ai ia matau whaititi e fo i le pesel tātou a wha mai o lo iai a nei vai teimi o lo tātou no tūlanga le tanki whiwa Fofogamua o na pe mai tau atu pe o le telefo mai le whai mai ia saka le lau wesi ia ona whaino ele o tamai te sosoani le whiwa. Ia o le tūlanga la iei. O le whai lawa iei nei company iei Samoa. O le wala tau au mai ele lato product le o le herbal tea. Ai whai mai i le lau wesi ma le whiu. Ma le ginger. Ia o te le iloa ina o le ua iei se tātou company Samoa wa mwhaiona lato whatino ina le tūlanga voi le loa mai le pauta. Ina ia mwhaiona e whaonga ina lau iputi, a tasiale spunti, ia a tu e marvai vela. Iona inu le pēla inu lau kofi. O iesi tina sa mai ia lana awa unanga fo i li naiva aso mwai atu. Le sa whalau ilo atu, o mea lau tupu. O te leila la tau wa siri mal tatou ofisa i Neil Mota Samoa. O i le whatau e, e le tatou vai esi. Ia mal tatou vai sa salapa. Ia o le fia soso anetulai na tūlanga o norto tele o tau sa whafso tai mai. Ia o le ala we tatou vai esi le o mau atu la tatou ofisa i nei i le Mota Samoa.
ia e luas futa la New Zealand tau le fa alwai ia a tonu mo ia nga mo la to lo a la to suina ia le o nang ia le un pa no mo watu ia wangotia tamotiso ia le sunga na le foma o ngase ya nga ye le lua va yesi le ma le sunga po le vionga ia mangutia o le foma ai lava yo le va yesi o mangutia ia nanga le web city mai atea na va mai mangutia o le tulanga yo le vaia ia va mai e no na nga I lo tino vo le tulanga le tau fai breakdown ia te leo o le mea ai tono lo tino ia va veo na pa va senga vo le ina ia lusa o ia le tulanga le fai o le vitamins ia a fai fo yo le ales tulanga le iron ia o le o ia na fa le o tua o le mo me le fionga ia mangutia a tono ia fetau I le ia le fa fsidi na ai pe yo le awala wala yo na ngadue fo mangutia le tulanga ona to te lo la tuna o mai fia mo mai ia sitinalia ia ai mau o la fo ina tu ia le numero e la to sota ia ia le la wa mau nei la I tato ofisa ia I mangeli ia te masani mo mai manguti a malana vaiesi nei tato ofisa ia o se furuta ia a nga I le lua I le uli na al fai tu la ia fatanga mai manguti na fata wela na ala na herpoti le po le vaiesi le I le tato ofisa ia o le fai malanga tu fo isi tu tongi mea tau si ia o ngā ilona ngase le pipisina ia le sunga ia muangutia ia le vaiesi ia masi I tau talasa o I po fe mea neva vena mana valu mea nau tele ia le tofai a tia feo lolo na ia auto ia mo ia foi lele o naima ai le o ilo tele atu antonu e o ngā foi ia le tanto vailea iwa o luam pesta te vai atu na o tau feo lolo mai lua ngase wale vana lua inua le vai ele yo o mai New Zealand ia a tonu ai se nga ia ti o tato vai yes o le wa matan tau talsa ele e pe o le dai lo le mangutia po ania unga le o tato vai le ia al tala tinasa ia o mai el tato vai ia o li pu vai vela lava tasi lava le spunti o lau pauta le vaiesi tu I ton ia ta eu fa le fa yo nei ia ta ona tele ia fa ya na ta fa na ia le hani tau fa so malie te si ai ina ia fa ngo pe yo nei ia nei mai pe lai nu lau kofe o ma to la mala ulia lo fa ia ta ki pila fa ngor kofe ta to ofisa ia ta winu ma ta to vaiesi si tato fatai tai po la se swinga ile nei fa va yasu ya atonu la sosoani vo I tulanga onisipale tonu lo ya so fo malolo ia le na ia mo to tulia vo ile le ta fo ma mi pa mana va tuna va ve le ona lu tonu ma o ngale le me le va yes ia nei lo le me na fia kamera kapi me la skong ia la ki le anga I me la fa ku lo ma fo ki ngai fo makuli da ko le ia whaftai ia Fofogamua na fo I te maua mai nisi o tūlanga o mea o ngā tātou vaiesi ia ai taton ia le leila wal whafsota I mai fo I le tātou ofisa wa fo tautua le sunga ia partiso le tātou vaiesi le tia marketing ia ai mesi fo ia tātou whatau le bluebird ia peo na ngalue atuai ia le whatalenga tia ia moi lātou lo fia whaia lātou quotes o lātou ngaluenga I Samoa ia le mfai on fatino atu tautua tatou tia marketing I nei I le mauta Samoa Fofogamua ia tatou numero masani lava o lua tasi 5 ono tolu fafa ia mfai ona fafsota I mai tatou ofisa no fa tai le pepe tau nei manu tele ia la singa o tutorial le nei ia sunga fua ia ai tatou toi filo I sa so mo stemio na man to filo I le male fionga le presidente ia ma le au va foi ma le pulenga le kalapu fusu le malisi mai Samoa ia pe ona malanga mai New Zealand nai tu atu foi ele tau tua ia ma le tau au foi o le fionga mi se le tanto ona
Ya, after tele lava Fofogamua mo matou wanoa ai manu tele fai vam tu nias. Fa pena yon fai le fionga ia le pepe tala i lene le li pule o le tautomla o danga le DJ Sao fa pe fo i le ti au marketing ma le tātou pepe tala o loana le talo fa vangcha i da i le fonga fale mua o le monto sa mo i mangi le fa sanga tonu lava la to ofisa ma le KFC yoi a fai fo 99 KFC ia ma fa ka lo KFC la to yo e fa i toli e fa punga mai lorka ko va yesi nga nga ko ka ngo e ngia wo ya e mun e la los fukara Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa Tupulanga Samoa o au maui atunu e mama ala maia se I fai so tasao e tu manu ai le tu longo no tao lana tupu a e tau fono lauanga I fanua ua tiua I ta ua pa alofa inai matua tala le toea ina sole alo malu faiva tautuana lonu maainga Lo ie fai tanga ula fala masi au ata Lo sei pule tasi ole au roma iso ama Ola wailoa ole samo lava Tautuana le atua lo tata iala Lauanga I fanua ua tiua I ta ua fa alofa inai matua tala le toea ina sole alo malu o faiva tautuana lonu maainga Siota atunu eleilo ile faafanua a olau finau wailoa ita ua malie malo olau pulelea ua malie fa asao lauanga I fanua ua tiua I ta ua fa alofa inai matua tala le toea ina sole alo malu au faiva tautuana lonu maainga
Fianga o le rivaing o le Aoauli na wā luas fulma le 5 minuta o te nei le tulai lua whaatasi mai ala whatalanga ia le ala au kusofia le lei o le tautobala udanga lea a le foi Enterprise Motor Group I Manukau. Ia wā foi le whalau ino la na tautua ma le la tau au udanga whaatalavantu lau tau wha le ala ma lo le whaira whaiva ma lo le tau anta. Ia, tātou mātala whatapoi lau whatalanga Fofogamua, ia. Tai le atua le fo o tātou e te loa I o nei lau to se loa e fo I o nā fo iae ma o si u Fofogamua te ngai e fo tūlanga u mo le o le weekend ia I ele ni o le tātou o nei awanoa tātou e mātoa ai Ia, o le tūlanga I le mahalosi wham taiwi I le li le mahalosi ar kūlanga fo I le li le ala kauseling o le kaupi a makua inga Ia sa o le ia o tūlanga na nei atu no e whaale le taime whaalongo I nai le vai ia e pe au titilo lo I pili ma tau singa o ainga ia pe o le alana e le ina tū whamalo si le stailu Ia Ono lango le tāngoli Popo tu lo le ngai marsi u fonga mahalua mami ia le a se si kongo fai Ia Ia le leia na mo le fai ngol vai so I le tua ia mi se foi o le wata to woni sole pe o le mo makana lu ngi masingali o kusoli o le tolu vai so le masino o kusola Ia sa o le leila vale le kala ia o mele ia mai se tu la vole le usu mausu ia pe le ia se umia lo vai aso o tato o te ale afa o kuso ia le bona ka ko ana ia tia se tema tu la vape ia ko ki foi ka ko kisi masi le pele ia tu la mole o le vai la pawala visili le ala o le asa u tau mafinga a wa ta wana fa ma fa foile ia le to umil tanto o santa ma le ala ia e pe foi o a foi o I el matou tulang fule lo te le ma foi ma no ia nai faman dia foi mo ia o la pasa o na ia so tama ia pe o la vale sina mal fa na tulang foi ile tato foi ia so wa pe o ma sanita to le last minute o le pe foi tai no aso 99 ia vai aso fa la wiloa tulang pa pena ia pe tato ia o ma sania volele ia wa ia le di mali ia o le aka fa vesiela tina ma fana ule ia santa male ala o le ia fa pispisa o ko le lua ia so le lo lumana ia nga o ko le sko nga I foi le so no o setem lumana ia le santa ma fa mai o kai or ko was asa oi no le kala fa finge e ke foi ia ma le pa le ala Ia, le au mai so vidangalo o le tulango I le tanto tu mai le fai ngol ve so se o mai fo ile rive so fo le Ia, fa tai mo mato wa no ia fa ta lo pat fo ile fa ponga nga se ta to wa no lo fai fo na ma wa ta fa sa lo ngol nei tula le aso ia ta tonu lo ngona sa ta tu ta fai ma wa se weekend fia ile lo fa mala ngan le o ta to wa ta pa ausili ia fa tai fo mo nei la to mo se aba no ia tulanga ma sani la ia fa tai tu le malo se ta to wa no na fe fo ima asia le tatu o nanga ile weekend ia na vai fo ia le to telefoni le malu se tatu o no ia na sumai tala mai fo ia au ia ma tawa ina tatu o nanga ia na mo le toile fa tai be le fai ma o ta bol le pule am tulanga fa pe ia ile amana ia fo se tatu o vai ia o tulanga ma sani la lo fa wa tatu promotion le o le cash bonus lo inga foi a mata toale a tala tau de toluate ia e ma fai ona fa pa o le tau o la vale ia pe fai foi ai la flight dia pe te mala o se cash back ma tulang fa pe so ia o la val fai talia ina ia o mata foi ma au fo fo tulang fa pena lua tato ia to so la va ia tulanga le o le situ o lo ia il tato party card ia lo ina lo tele il fa ma venga le nei vai tau ia ai mai se tau ta so i fua
ia ma tulanga fo lele ia matatu tato payment ile 5 tala ia o lo tele manano ia tato ta vale ila lole o le se fulu afe ia matatu le fitu ia le valu tulanga fa pena ia e ma fo fa ma venga le mo nai tato aina ia me se la to lo ta vale bombo ia por fresca ia ma le se fo le tulanga nga nga we ma to mo fiel pensin tulanga fa pe ia lo tele tato ta vale na ia tulanga o EVs ia po electric vehicles ia stama fo ia wa hybrid ia lo tele manano ia tato ta vale na ia e mana ia se ele pensin tulanga fa pe commercial vans o ia ka ko vans na ia mo le abai po ele trading ia po abai mai ia kai la ko business ia po la to fo ia lo i tulang fa pena ia lo ia ka to van na mo be mana dia ia tulang ho le ka to commercial vans ka to piapu ia lo tau mo fia ka to piapu ia ka to Colorado le ia le lua te lusfu ia le sufa i bai balima o lo ia ia ka to double cap na ia lo te mano no eta to piapu ia e ta ua le tulang fo le il kilo le tau ia le tau o ta vale tulang fa pe ia ta vai fo compare prices fo le ina ia o nei le tau mo fie ta vale tulang fa pe a ia mau se tio le fo le ngata ina nga fatia ia payment ia e fa fie ina fo le tulang ina ia halu tau le tupim tulang fa pe ina ia mau ai se fo ia ia mau tu mai tulanga ia e hata ina le lau ka vale nga fatia payment ia ana ko mi ma ia tulang fa pena ia ta wa ile take time fulele e sa ili ia ma ba ai le ia tio sta kasi wa le kasi ska ti lam tulang fa pena ia le ngana ole take time fulele o tultilo ma ba ai fo ia compare hola ia tulang fa pena prices ma interest rate tulang fa pena ina ia mautino you getting the right deal yeah, o tulanga tato financial, ia tato in-house finance, longo winga e maualau le tali o lau tausanga within an hour, ia, e lo ai po fo ia pe o furu lau tausanga, ia, pe le o tuan na mia fo inisio tāpenanga, ina ia whaale le ia tiri ai, ia po lala wa tulanga e le result fo le o lau finance, ai e mawhai ona maua i tono le tula, na i lo tali ngā o le i le ia fo ia, se ile unga lau finance ia mo nisi whamtalanga ia tulang masani lava napa peo lo e lunga marketing lei time ia mai fu a lolo wa tau le aso ia lo enta to website na o enterprise card na go down instead mai ona e sua lunga lo mo ma ta to ta vale lunga na ia lo e fu ta to link ia ta fo ta vale ta tasi mai ona fa nga yo mai lau finance ia pa pe fu ie o ta to address o le lima fitu tolu, lima ono fitu, le lima fitu tolu, i nei Grace Half Road, i Manukau, ia, whai na su mai ma, tala mai fo i au, tato whaasoa i nei, ia, tala no fo i nisu tūlanga lo i man o ngā tau sa i ringo se sa, tato telefoni, o over se lau, ono tasi ono, whaatasi vale, ia, whai ona so kai mai, o mato ngā luea, tu mai sunga le lipule i a Terry Coon, ia, ta maa fo i a Taua Papo, ia, mo nisi whaamkalanga, ia, a whape mo sewa noa, ia, su mai, matala mai a tātou whenua ia nei. Whangambua whaaptai tele mo mātua manoa, ia, a tai fo le tātou le tio, le ngā leo whaipai pēr, mo le whaailo fo i o se tautua vai, a tātou enterprise, ia, whaafonga mau fo se tātou atunu, lo whamia le tua, tātou toi whenua, se tau momua, ia, i le lo whamalea ngā leo tātou tai tele, ia, manuia lo, so ingo love singo le nei aso yeah tanto mai tasi pe ona e tulai le ringo la Aoauli ole talenga na ia le ala ku sofia le yo le tuma le unanga ale enterprise motor group i man kan we pe ona fa fonga che le la tua malana unanga fo i le ria sunga fu wala ye i le over se la wono tasi ono fantasy valu over se la ono tasi ono fa tasi valu lima fi tolu Great South Road e Manukau te mo i le la tua male la tua nanga to lusu lima minute o le tale o le tula e tolu Radio Samoa
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID furiva mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. le timle le wan til radio Samoa le rivainga le Aoauli o le wan to lu su tasi mi tona tale o le tula e tolu e vole madan to le dawa to no o e finga malanga fo il pa ye malu mantua e lon to a fo i wa onga alefana wa la vale timi tu o meila onga ya o le dai wa e to no mo le manuia e lon to a fo i wa le pigina o le fana wa onga il vea so se vai to nei ma wa ile va do e tala do an tuai e nisi fo i o le au fusu ale kalampu fusu ale mali si Samoa le na pa au mai Samoa mo ni usila nei le fa mo e pe o ne ia fa tam swal inga ya po ta longa fo i fai pele le sa tau vai i la loi Hastings i la stona ina se ma vai today le nei la vai ngole awo ya e ile tulanga fo i lele wanta fia o le wa ile tulanga o mai al filo inga mo fa tono wina ma le manuia i ta longa na no fai vai ia le pulenga ma le auta ano mai Samoa ya le fo tanto toi filo i le divine o le awoli ya ma le fionga le prestini le fionga ya tavu i tautai o le vasa manaia o ia fo i o le faya o ngaulo le tanto au ya le nganto i leo le
o le tai malanga. Le fionga ya le anta wala sa vai lua tanga lo aerobic. Ia ma le whaia o ngā lango le fionga ya vui kilometre. Ia e pe ona pa amwe le tātou ofisa. Ia ua se tātou whilo inga i le so. Ia, wha tala vantu le tau sa se tolu malo le malanga manawia ma le soifua maua ma le langi e mama. Whatalo whātou se o manu te manatu le avanoa lau le nei mo mātou. Ia masalo le ua whasifo lai o no whanga pe o rupo le tunu. E o lava ina i loa atu le whetua te māloa ona o le tātou tau nei New Zealand. Ia whatalo whātou ia Samoa whafo mai. Ia me se fo i o lo silisila mai mua mai. Ia mai o na au se i o na iu. Pa ia lava lea wā tama ma ainga ma lātou tama. O songa tō mua ma pule ainga le tai ma le wā o fonti. Ia tai nane fo i le pa ia Samoa se sai. Sua ma le vai whanua. Sa Aouli msa le au mua. Na undiam na sa i loa i tu au ma lātou. Ia me se fo i o tō o le whale ula. Ia so i fua manuia i tai nane fo i le no fo tapua i o tatu tama whasau o no manu. Ia wasa mua maun whatama whasoali inga i lea aso ma lea taimi. Ia tari tonu le nei aso ma le nei whamoe moe. Ia leo tatu toi wheilua i fo i le nei Radio Samoa. Ia me se fo i tau sirionga ia por whamoe moe sa awai mai le whanau mai Samoa. Ia me se fo le kalaputa alo al malisi sangato Yosefu i whamoe moe ngalawa lea le sa iai. Ia leo toi whatasi mai nei e talonga sa whai lalo i Hastings. Ia leo whamanuia nei tatu whanau to se fulu whanau sa whapenana. Tau avena fo i le fu a seo tatu atunu o Samoa. Ia e to ono na manuia i le pine aulo. Ia e to wha na manuia i le pine siliva. Pe o le talonga lea o le fusoanga sa whai lalo o le valu e neo tau sanga o whai paanga le kalapta alo le malisi. Sangato Yosefu ia mal kalapu le lalo i New Zealand Hastings e ka ua le Giants. A mata me lua fistful fitu a mata le wha moe moe. O le au tilo po le manu lauti te pataula i ele kalapu o le tatou marisi. Anu lue wha atasi e mal tatou sosifusu whatina e sosoani ele i avanoa e expose hai tatou whanau Samoa ma wamo silfia. Se a mauni avanoa au maua i tūlanga whapene. Māri. I nei tatou whanau o le tamutafu i o tūlanga tau pāsisi e mese foi accommodation tūlanga mo whapena ai whaftai e fu i tatou ainga o loo nofo nei i New Zealand nei mau nei e mese foi i a tatou business i ro whapena na sosoani mai. Ia mo le avanoa mwhai ana nofo i nei tatou whanau i tūlanga pi o le whamui menga atua lawal na o tatou o tua no mai le tatou au mai New Zealand. Ia a tatou tua la le message pe a tatou autitilo results o le avangoa le lua fistful fitu. Le asa whanau mai pine aulo i fitu le Pacific Games i le lua fistful maliva. Ia ona sa wae ava noa whaatino lava lea. Ia ona maua foi leva noa e qualify ia nisi foi o whanau sa whapena nau ia i tono o le concept lea o leo mai New Zealand. Le sunga lea Mario Natong ia le nata whanau atu whaongali. Ia lea sa qualify foi tato Olimpika pe o tūlanga maurulunga na ma leo titilo tato pūlenga. Ona o le haunga lea o tūlanga nei molisila fia to tele lau malanga. Sa iei foi me whanau i lalo sfuru tau sanga ina ia matona tia i foi lea whamui mui. Ina ia tau whaila valtalonga le fusuanga i le silisila mamau. E mua na vavi mausi tatou pine i le Olimpika pe a le leila wana whatatia ta iala ia e aolo ia po bini. O minimum standards ia tau nei tatou whanau i lunga le whamamui leo le fusuanga. Ia mananga whalualu se man. Malo whautai, ia o le mei tawantu ia o le futātou te mafutai ma se tasi o uso ia vātu le pa ia i suafa. Poi si le vau vala le tautou i whilo i le fionga ia tangaloa po le fionga ia le a tau le sa. Ia o le wani ia sa kai ia le me fui le le kawai maa le kaulanga ia sola. A le wawaia. O le wānur ka malo e kula fongo le ia tavu. Ia me se vui, malo le malanga manuia le ia tau le sa. O e le whaululu ia o e le ta ia le tanto o malanga o le te mai tau antu whaisi to tele.
Na whai ngō whia le tāpina ina mai o le tātou au malanga mai Samoa, i le malanga mai New Zealand, whaafewhea na whaatupe ua o le mele mau popo ai menei, o le mewhui le maa le pelepei menei o mafuta. Ia, papatai mo le whaafsiri, na ua umana whailo atu po e sunga Palestine ia isfoi tūlanga. Ia lo whaafsiri. Ia tapenganga mai ia o se meo le se pulpasene. Le 2% sa tapenga tato Mary's Boxing nea Sport Club. Le inga tapenga inga le 2% alvalu supasene. O tapenga inga le o mātua malatu whanau. E asto tutoa. E le tato pepa hona unai silo fia e le tau whailo le atulanga le pose dilo po i tato malo. Le tato tupe o so swani. Ia o tampinga lava mātua ma whanau. Na su ele pase so le pase se terminei wa lua afe montu. Lua e maltato visa. Ele se mea whaingo fie. O so se mea lava e ele me lei, ele mea whale lei. Ia al fato tua la bele ngango le di e so swani mai fata wa ama le atotoa. Le watino ai. Ia wai le mwhaina siwa tau pope ale idea AUG. Madi elo. O te whaapatai po ia u i mātua. Ia manisi po i o sponsor ma a inga sa lango ino ne wha moi moi. I le mwhaina tupu ne wha moi moi pe ale iai le lango o ma malo tato a inga uo mai masangi ma le malo tato atunu. E ai mo le ngang whaapatai o na tali atu lau whaafsiri. Ia malo whalo la whaapatai. Malo sa noa le atawa. Antono i e whitau i e whola i le tūlanga leo le ase adu iai. O le umta mai tawanto le tofinga o le fionga ia vui. O le whaia o ngalangolang. A le mai tawanto lau fionga vui. O le fwoi i e mosio walo tono le tātou wha a ngā tama. Antono i la intala whenga i le wha amsili lea. La se tāua i ante o le tama. I lau a wai, ma le ave o lau langolango. Fwoi le se lau se furu ma le 5 pe lua se lau pasen. I tau mawhainga asio walo po nei whanau foi. A wai le o toi tau mawhia le ni waita. Palo whaftai, se umani whaftai lau whikalenga foi mole. Awa noa wha aro foi whapeo na tātou whelua e nei wae ngole Aoauli. Ia, sao noa lava le, sao noa ngā pole whetalainga foi lau. Whetalainga foi ole, fufonga le tātou por kalamin nei Aoauli. Ia, o se tūlanga le leile ia mātou o lo iaini alo mon whanau i tono le o le tālengi ngai o le fusu. Ia, e le na o au foi se matua o lo ia se atali i tono le mātou. Mani elo. Tono le mātou au fusu. Ia, pēnā foi le uso nei a le atau o le sā. Ia, pēnā foi atau. O lo iai foi la whanau o lo i tono le mātou por kalame le ka o le academy. Le mātou whenga i foi i Samoa. O lo whanga solo pēo mātou por kalame ma fōwhanga i. Ia o tau ina ai le whanau la iti. A mata mai lava i le ono tau sana ngā ilunga. O lo i te tonu lava le mako por kalame le whai a fiafi uma lava ia mata 5. Se pa ia le ono, ia pole afafo le ono le afiafi. Ia on fata ape voila, ia ta maiti. A ostulana le leile ia mātou mātua. O lo o iai o mātou whanau tono le o le por kalame nei o le aufusu. Ave iai le mātou lango. Ia ma le mātou apo ai fo i whanau. E ala fo i le tālingi o lo whapeano fo ai le atua. Ia o le fionga fo i le plestene. Ia pe o ia le whaululu iai le kapenga inga fo i o nei wha moe. E ala i le a o ina o tamaiti. Mai se lava o le kole nginga o tamaiti e ala i le i lako skills. Ia o le lako malosi. Ia manisi fo i tūlanga ta pena le iai le whatino ino le tālengi po le angwa ai tono le maia. Ai o tele au nisi o mātua le sa malanga mai le por kalame nei. Ia por wha moe nei a malis. Ia o lo iai o mātou whanau tono nei. Ai pe o le taliatu nai le saunoanga lau fionga mo le whaftai. Mano whaftai. Ia wai le mawhai pe o le saunoa ia le antaua. E le mawhai o na siwana o tau po e le inga iuri. Lono inga tau mai eina. E le mena misi o le tātou tāpenanga. Lau fionga le presidente antavui. O le ala fua le o whaatati e le mai a fusu le ale malisi Samoa. O ai le whaala potpotonga le anga i ei tautau mawhainga o le amana ia e le lano langi fo i lele ina ia ieisetai. Sau se aso. Ia wa o le mingtang watu e whaisi la haiti fo o nisi o alo matam whana o le tono le tanto o sosi. A tono i se aso mua. E mawhaion tau a vina le tanga vai le tanto o toro. I wha anga tama i le tūlanga fo i lele tau international wa le mingtang watu. Na fo i nisi o alo Samoa. O na wa qualify ni ta alonga i le lumana i le tau sanga nei.
malo whaftai whafsi. Masalo le kalapta alo ne malisi o le Mary's Boxing e lo affiliate lalo le tato marapari o taua o le Independent Boxing Samoa Incorporated. O la foua i wa mempa i lalo le NOC Samoa po le Cessnock po la tau te vaia talonga o mai Samoa e tāpena e motulanga maululunga e tai la vea ele Olimpika i a Commonwealth Games e mal Pacific Games o le tato Independent Boxing Samoa la leua vea ma tato marapari o le fusu anga lava i Samoa mo wha mo e tali e toi tūlanga lea ai toi whaupopo atu i le tato development laua iai o leua tatala fo ia le Independent Boxing Samoa ka ko chapter ngai New Zealand mo e uma whaalom whanau Samoa i New Zealand o lo fia mana represent Samoa i lefo i tūlanga o lo awanoa tato haenga leua i nei o kilani i manukau ia e tapenanga na tato au leua i le chapter i New Zealand o e fo i tato chapter i Australia mo tūlanga fo ia masani pe una ia le tato whaawai tato asosi lewa iai ia ma tato marapari o lo iai Samoa mo tapene nei so se aula wal tato watunu o le to il tūlanga lea wana o Samoa ia lea fu watala lewa noa i nei e meise fo i tato whanau nei e ngā lulu e whaatasi e ma le tato asosi Samoa ia mo tapene ina lea whanau awa noa tatala la le na au lewa noa maulunga ia ua tua i fo i lewa noa e ta ia lava ta penanga tato tau whanau o lo o i Samoa ia ma whanau New Zealand ma Australia po so se tū lava ke lope o iei se Samoa e o fia wai e so tai lava i tūlanga whapena o le toe whaupopo atu lava i tūlanga le Academy o la wai o mātua i totono o tūlanga i o whamoemoenga po development lea mo sile fia fo i se umanu o tātou iaso ia sa tātou laka pi. Na o tātou sia o atu mātua whai ana i tūlanga ia i matamata tātou tālonga. Al tūlanga nei tātou silsila. I think we're looking at potential whai anga le o leu kikilo malka mai kiki o le ikua mākua. All the time kei mi umo whapenga. So lea lau kako vai ele performance. Tai peila vai me fai mātua nei New Zealand iasto na i uma. Ole o te longa fo tūlanga na le o tau au titilo e fo i o se o tato atunu o Samoa. Ole au wai o mātua whaatasi ma whanau i se whalapa o tuputonga. Pei o i nā e maulunga i sitanga i ai mese fo i tūlanga o langolango. Pei o ni sau noa i a lei ata o le sa. O tūlanga masani a tato kalapu e i alpasene mal kalapu e tāpena i tato au tūlanga tau pāsisi ia ai mai se fo i tūlanga tau visa i New Zealand ia ai whaatino li si wale sul pasene ia e mātua fo i tūlanga whapena o le nā fo i tūlanga e na ia awane i sauta mai titi ta whau si mai a le whamoe moenga ia o ngā se leni o provide mātua fo i manisi fo i o naipisi nisi ena ia tau no le sini mo le whamoe moe le ano mai New Zealand ia le ano o manu ia results ma le lei ma whaatino ai whanau te leo nisi whanau ia whatoa fusu nei international ia le mau le result nei silfia foi o le malulu New Zealand e fiu tato whanau o lisi challenge ngā ia tato e tau whawivila ia e se lo ngā uaru ko kongo le mai kwa mau kulanga ngā pato le pāfue le watatia ta ia le lau i tato o asosi fusu e ngā lulu e whatasi e ma tato sesto pe o tūlanga lea ma no va tringa sanoa to fia pa itasi to ale vai ngale o vai ia chapters fo ia le IBO ma le tanto asosi le Samoa vai la o le ia so tanto li i po so ta fine nei New Zealand ma le mito wanto le tu pa oli e o le te wa vina ia le tanto tam sanga le to am vai today pe foi le fia a wai so tanto li i po so ta fine tam fanga ia ale tanto o sosi le po le mother body le ale IBO Incorporated i Samoa. E whino tanto sa waka i kai o le mele i tamu sanga pe tau ona tanto woi le ala fua. Hoi lele ia wai le asisi le manamala mai le mele a whai e iei se a wala fo i lele o le ua umana whaata atia. O ina umai tau na o so tuai mei o so tainga wa mea ia. O le kupu e ngere vevesi a tavu i male nai tu o le vai. O le laku sopo i lunga foi lele pe laku ovo i lunga le pa. Ai li wha ngoi mua mua kan kai o ngā le pa. Mea la le si o kolosi a kua le pa.
Ia nā rua tulei o, e le ngata mua. E tali tuali maina le talo sanga ma le taumu whainga. Lua, o le aleanga i lo ma le fsota inga, ale whaana potonga. Ia ma le asosi tele le la langia tavu. Ia, sa le lava. Ia taton se manatu wa uma mai o na tofia lo ia me tato le board of directors i Samoa. Ia le sui fo i o lo nga faina le ma le fatau tainga o tatu e fia mana o represent Samoa nei New Zealand. O le suafa o sione le no le uso lon to lua fo o Samoa. O lana alo fo i safa pena fo na represent Samoa le Pacific Games. Ia ma o lo to tele foi tato Samoa lo awai fo i tolengina lo fai i fitness plus i manukau o le tato ala mai foi po ala fu fo le na mo e fia awai mo au Samoa fa mo le fa so ta i lava le sunga ia sione molonto lua ia tools ia mo le fa moi o ina fo i la fu wa vato i fo mata ia e ta pena foi la to executive nei ina ia le leima mausalima mautu e ngā lulu e wawa tele ai la ia ma tato asosi tele o lo i Samoa o tu langa fola na afapi ai so walo po ai po so walo teine po so walo ali fa mo le tau mafai la veo i la losione e anta pena le ai a mese foi au file e vatu i Samoa mo le fa mo ono le lo malta tu final trials ne le national Samoa i le aso se fulu tolo te se mai fai i Samoa e na ia lava ta pena umata tu fa naule fie o mo so e ina tatu au file Commonwealth Games i ai ulai ia male youth Olympic Games ia o ki to partau sang fo e tele ta alonga o lo tatala uma vanoa ta se lau pasene mo fana u mai sa mo so se tu kolope ena io atu mo drives le e fa mausalim fa mautu ina fa mo ta pena e fai uno le tau sanga le nei ai mo le uia lava ola mea fa mo le le wa ia lava ia e tamu fai e sa ili e o iai i manukau e ta pena e tato amtulanga uma fa pena ino watu fa tasi ele i Samoa tasi le loto, tasi le fatu ngā lulu e fa tasi ano mawale stato au le lei at the end of the day o le mo Samoa ele mo sisi o le au o le tonu ia o le au fo e Samoa au ne e sisi le fifia pea ia tato ngā lulu e whaatasi na e whaile lei se tato au le lei. O le sime o pau ia te au whamole se man. O lo mato whaatasi malisunga ia a fuatanga. Ia po whetalainga ia fuatanga ia po to le taite i vetua. Masalo lau e nei leu so i tāpena i si fo i whamoe moe la ainga. Pato lo mato ngā lulu e lava mo leu so masalo fo i tele fo i luna i so soani. E ua to a tele fo i ale academy o i Samoa i tamiti la iti e mise fo i mātua o vatu whanau. Ua alu e lunga numera. Masalo po se lau tamiti temi nei il mato i membership o i nei mo le whamoe mo i Samoa. Le link mano whaptai. Le antol sa e se vanga te fia whapopo mai il samdanga le fiongal president il tūlanga le? Ia whaptai mo le ia wanoa. Nā le whailo atu ao tātou paksa ia po tātou tamanti po ilena mai fus. E tu so sfumat wha. Ia e se pulu lena mawala tō panga. O lai titi a se mea walu tau sanga o teni sapaitea. Longa nuu o apia. Ia ma i singa mona. Ia ma sapaitea po i ma i nuu o sionti nai i maie. Ia inga malosi. Ia le ngate leo le si po i tato matiti lea nga kou mero. O se noa lea lau mua sukasi tau sanga. I lalo vaya sa fune, sa fotu ma sa malai ulu. E so tato matiti le su lua tau sanga. Sa kou mero foi. E te wati amitua nai. Palisi ma sa pali. Ia tato, lesi tato sui foi li mosu su anga ten sao tiuna. Fala taim no fali ma fali se la. Sa ngapu ma sa pajea. Le si foi ka ko mero tan sao matua le awa pe ka usonga ko lua le la tai lua tua nu o mano fali ma fali se la ni o le si di le nga pin siliba ya o le di le iba ropic o Anthony o pia sa taua fusi sa fotu ma ngau sali moa ya le ata po le ska ko mero le ya Mike Bui po le alo le tato pe nga lango nai lango po kasi fala lili uloloa ma sa taua le so tato sui lea
o le se alo fo stato lo fali le o alo fipo le na tato mai wa lo fali to e famasino te no lo fipo yo sa tau la udi ali sa le aula yo le si tato con tato siliba le na mo terrace po lava yo si le fiota metina mai last year ya le wa famanu ia ina fo siliba o pia sa fune si umo ma vai moso le so tato siliba le o lasi pali sa pali ya ma i palisi le stato suilan siliba fo e postenit ina iwa a sau papsa tau am singamona yo le si fo tato ko mero lea sa le wafi tua utu sa matila sa tole pai mali pata le si tato pinisiliva fo lea lenga wale mosa kampana wa mai yo la mona lo fipo a su lua tau sanga ya na se mai la ia i le si fo tato uso i le mo la fuso anga osen tabu i pole alo a tabu e Samoa le oi ya ma Oliver Alessandra Ropek yo wakali ya ma tato pulenga le tato manager o 20 le la mua mai sa fotu pato ia sa fune iwa malalo vaya ya ma tato faya onga lango le ya kele meke vui lango potasi fale aliri uloloa ya le ngate le tato faya onga lango le o Tapunuu, Venso, Malcraft, vai lima, ton manono, tato pai, pato ia masali longa. Ia mau nei le tautalatu lima mawai fo tato au. Ia o le ataua tangaloa vai lua rudi rope sa ataua sa fotu la fai ia pia sa le lua tanga sa vai tato paitea mo taa malien ma manono. Ia mole fo lana ngang whaatai fo i tato ainga sa whapengana lango sua nei New Zealand. I langa le fo male ma o mi milosia sa papengana anga i mai so sani tato ainga ya wila stua le ata walisa taito ya ma mudianga ya te lea se mo wala fa sabalu ainga mo fa sabalu tato ainga le ma ualo swafa e lo sisila fonga le e fa mangia le se aro po se ario ya na le tua ya fo il malosi fa to ruina le mangia ya te ya ai tu uala ba sangatu Samoa ya lo lau atu ya tato paksa po tato sui soli tapolengi tal sanga tu ai a fai lo lau atu ainga ya su mai e lo se posiba a o tato fa mo mo felo ainga ya le ngata fo le wo mai masani e talo mai ngamo lalo e talia la so se tasimanto vo sa mo le ai vivia mari a fai ta lo sa mo se me ai fa ta lo sa mo pere ainga pe a e sa lava a po a me ngai lo tanga au mai o maro lo fa ya lo fa na to si la fia le ya le motor pai le au lo si la fia ang fo pi mai ngai mailbox e yo ango sa apenana ma wei fusi aso ia o ya kopo mai sau e tal sanga foi o ainga la aerobic i nei New Zealand nei ya afio mai lango ia tato fa moi ya ma samo le oi ya ma le ngate leo bui ya ma tato lo fali ma fa masino na mato mai lusu di ma tato fa malanga se manu mari e ia sto ina leo kena lo fipo ya le ate leo pali tuna tusiata ia ma avetone i kou waliu ia matanga loa le aso lea i a whenga po fata foi e mo le nga whaatai i lau sunga foi maramu noa ia ma le fionga ia le au pepe ia ma lo wha lava i se stemi ia saunua tu sunga plestene i se meua pa u ia tia mo lo wha lava whaatai Malo whaatai ma lo sau noa le antou le sa ia vuie te le i se siwanga sui sau no ye le tau lunga le tanto polgrame le fionga le president tai se man wa tono le wa fa mala lau atu e ya te wal sa ni se fo yo alun fa na sa fa pe ona tau singio le mato fa moi le sa mato anga mai ai ia o alun fa na ne e mai la vai tono le kala pule malisi sa fa fo mai la vai la lo la vole vai ngale fio ngale presidente ya tabu ia me se foi mato ne lo fa pe ona so soangi a mata mai la vai la lo le ono tau sanga se yo o lava ina matutu waifu ye wa ave ia ile fa moi male mato lango fo e ala fo ila to talengi wa ia nei time ia be yo le sunga le ya Darius ia saka alo mai lava Darius alo le ongo kausanga ye fo ia
lo wa kale fo ya maiki ya pio ka maiki sa fa pe lava o nga develop mai lava tabu ia ma se tasi fo fa ya o nga man to manu fo il tato o le tala po malisi la fiunga le ya laino a tonu te o fa ilo fo tabu is time ia tasi na fa ya ona sa te le fo ilo na sa o nei alu fa na le ile o ato fa ngale o nisi fo yo alu fa na o fa pe ona o stulanga matila la tam fainga peila o alo yam fa na o lo tawa vele no malisi sa fa fo mai lava to no malisi a le academy sa mo to tele lava ia o to finga fo isa fa pe ona filia fo ile fianga playstene mal pulenga le sa fili mai lava lo ye o lo fa pe ona ila lo li tono tala po malisi ia pe o le situlanga nga to fa popo tuai ia e wa inga ma wo ia le o fa ilo to la ta warsa ni si o fa mo ngole fa pe ona ma to fo ia mo la so ta ia sa tala sto ina vona to yo so ta pasese o to yo solo el vale mo ko ya ngai lo Samoa ya mo lo fa lo se man alo va taima lo le sam no ya we su fi ngalo lo fi ngale di president ya vale to mai to want to foi le fa mo ya tanto te o le po e fi lo ya ima fa to fa ima ainga ele ngato ainga le na so ya tu nei New Zealand ya u te lo na u fa fonga mai Samoa ile to telefone le tanto o mala ya Antonio su alfa malama foi lele ia mafilo ia ila so antaya ina ile monto Samoa wale me to wantu wa do ie fe lo la volta mo tanga le mo le fi antaya ya malu fa stai la vero fitalenga se man ta tonu le o le tulanga na ta to fila inga le so antaya o te lona le la tu valta to au i Samoa ia o se po matango fio lo wa uma foi na lava ta pena ta to tau mastanga ta to te tau ma vai foi mata to ainga so se si lavo lo na mo ta to Samoa a ta lo Samoa e ta te le ma faina e so altiti to le si tu langa ta to lavo o le titi fai tama lava matua ia ele faina ve se tu lang fa pena ia lom fa na Samoa o le no matango fie ma to te toi fa ftai to ai e lau fita lainga se umanu me se foi e lau pipi veng ta foi il fal fitu ia me se foi e lainga sa tuala ma taulangi e pa ia lava lea wale pol pui le umwenga ia me se foi il tapa au sa le longa e lau fita lainga se umanu moli le nganga tele mal fa fitai Samoa wao ia ma to te fa maulalo atu a foi ni leo po pa papa ni to fa fonga mai ia malu ave fale to finga ngalo ma to te matua atu lava ia te auto ia e talo le tu so ani mai so tato lau fa moi ata ia e me se foi so ani foi nai fa na uta pena to mo fa moi mo neta usanga ma fa un neta usanga ia malanga ngai tu mo le fa alu ma lo fa tai ole a fole ono nga le fitule a mantai le famba mo ante au tavui sa ole ole a fole ono e a matata to fa mo ata au i ole mota Samoa ole mota lavo Samoa ia e a to ia Samoa o pule ma to o mo Samoa tu mo ia rata to fianga i le so ata au ya tanto to pule ono le lo fole tu la ta ia tu ai le to sa se tolu ya Michelle tanto o malanga mai Samoa fe ya ima lulua au ma fanto fa fo ima ainga wo me ma sani le monto Samoa a fole ono ile fia tau ia ai to fa tele ni stanto tele la so antau ai maru ia tele ia fo fuanga ma la singo to le ia fia tanto filo ia ile lo fole tu tai lava ya le na wa mai mo ma fa fo mai tanto tu o ile fionga ile presidente pe ona saudo antu le presidente le so si fusu ale mani si Samoa le na malanga si mai nei New Zealand e ta longa ia na mawai ia le tele opine euro antu ai foi ma pini siliva le na fanga solo le lo i Hastings i le fai ngole version same fai today ole fia taiao ia mo le avo ai filo ia ia le tanto o malanga i pe ore fa funga i olanto swafa nu ma fianga e dai le moto Samoa le afoleono le fia taiao o lo ye fo le tanto tamo ftanga ia e komane ia i le taimi e mai a il filo inga i le fia taiao o le taimi o le wase antias fulumidute o te ne le tula e tolu
Fatalo fatu I lau whaafunga anga le nei tū la o le asunga fua, ai alo mai o se isi whaapoponga leo tangata utalafou mai lo Radio Samoa. I talo to mua, o le vai aso na te anei na mai tawina I le vava o ma le tapisa ai o lunga o ping te whailangi. I ripoti I se tina kiwi, malana tamatama e ono tau sanga le matua. Lea na tau fia I tutua o yo kanata ma Amerika. A o lea wo o mai fwoi whaamtalanga. I se tasi o li I pese talavau I longa New Zealand. O lo tima Nicholas Pomee po General Fire e lo ae to tele. Li potia mai le tau fia ai o lea ali I le United States ma ua toi tipoti mai I New Zealand. Ma o se tala na whaate I ae le to tele. O General Fire na whai malangatu mo Washington I Amerika, mo se tasi o whaata singa tele, o se fianga whaasino lea mo tangata Pasifika, ta ua o le Polyfest I le aso tōna I lava yaso. Peta, e le whaata nuina wha moemoenga uma, ale nei da lii, ta luai le nei whaafita auli. I se tustusinga a lea li pese na ia whailo ailo na whaanoa noa tele, le mawhai e o na ia awai atu I le nei whaata singa taua, ma le mawhai o na whaafia mo le toa tele, ai maise o tangata, o lo o langolango ina pea o ia, ma ana tau mawhainga. E le o mai loa tonu po le ale mafua anga na tawhia ma toe whaafo I mai ai le nei ali I New Zealand, ai le tele o whaamtalangam tu singa tangata I lungo le social media, na whesilingi ai e nisi, po le mafua anga, ono o le nei ali o se tangata tonga. Mo le sila fia o lo tima Nicholas Pomee o se tangata tonga, no soifua ma o la I nei New Zealand, ma o tapisa le toa tele ma whesilingi a le tu, ono o le Sam, po le tapu a Amerika, o tu umina mai atu nuu e tausulo no e awhia ai matangata mai tonga, o tapu o na toe ulfale atu, I to tonu o Amerika. Wali potia mai nei le lata I le fasa fulum o malua malo New Zealand. Wa ngai mo Australia, I le mai ai o nisi o whaalawi lo po le recruitment drive na whaatautai ai leo Australia I to tonu o Aotearoa nei. Whamawina I reporti ma le leite o whaavamalo New Zealand, I whaalawi lo nei na whaailo ai. E o atu lawa le se lau tolsu fitu wafe, le totongi e ono maua le leo to tasi, e le whaia le la fonga o totongi, po le pre-tax, e afe ta la au se talia le se eleni e maua le overtime. Mo le li ima le tamaita I leo o se constable o lo onga lue totono le territory mātua au se talia, e o atu le se lau su tasi afe, lana totongi e maua, pe afa atu sa atu I le na o le valu su tolu afe, o lo o maua e le leo ina I New Zealand. O le tasi o vaenga o lo tele ina li lifa nga I ele tilo le awhainga luenga New Zealand. O le benefiti lea o lo maua viso swani mo fale, e no nofo ai, pe amalanga atu I to tono Australia. E pe o na maua ai le tangata, le tosu tasi afe, fitu se lau iwa sumatasi ta la Australia. Ata uai reporti I le taimi nei, wa tosu luono I lanto wa whaamania lo lato utalia ino o ofa mai Australia. Se furfitu I lato wa mai a o onga po trainings, ma wa malanga mo ngā luenga I Australia, ai o le se fulma le iwa, wa amatalia le isi vaenga o a lato a o onga. Inisio tala e le tau whailo tūlanga mata ino lau whanua, ma le lau ilo o mata awhanga o whaitu mātua o te roa po le Northland. Ai pangalea, ua tau au ina mo watu le mata ngō fieta luai le tele na wā o son ngā tūla whono e te tupu mai I Northland. I le tau sanga nei lava ia o whaamawina le o atu I le iwa mata upu, o le fasio tangata se I tulou, ua maua lunga atu lea nai lo le tau sanga o tua nai. Talu ai le whaatupula I o ia son ngā tūla whono o leo ua whaopopoai ngā luenga mata I tū a leo, e peo na māua I whaamtalanga, e silia ma le toa iwa se fulu malo le mālo mai vaenga umo le atunu, ua amata whaasolo a lātou pētalo, I no whoanga lo mai tauina ai le tele o son ngā tūla whono, e tūla I mai ai, po o hotspots e peo na whaingoa I nā ia leo. E le ngatai lea ai ua whaasolo fo o na mata I tū kengi, ma le whaatautai ai le tele o mata upo lo whaanga solo ai suenga. Ai ua whaalia fo I le toa ititi ai o le numero nai leo lo whaatautai ai I ngā luenga. Ta ua le taimi nei, e leo ngā whatia e le numero o malo le malo o lo iai, lea ngā luenga tele, ua whaailo ai fo I popo lenga, I le ave ai o le whaamua I le nei whaamoe, ai o le a whaatuatua na I ai le tele o isi fo I son ngā tūla whono. E tu sai masa I lilinga se tasio sui whaasala lau na mauai, o le tele o ia son ngā tūla whono masauanga e amata mai lava I le 5 vai o tangata, o le tango fio whala au whaasaina, ma le le ai o ni ngā luenga le toa tele. Mai tala I tālonga o whamaonia mai nele le taalo ai o le li o Patrick Tuipolotu I le taalonga whaitaulia lo na lua a le au a le All Blacks ma le au a Argentina. Ina wa fia le li taalo I le laulua I taalonga ma le au a le Pumas.
Whamawina o loo a fia le au po le ulu o Patrick, ma ono le tu langa wa ta ua ai le mo mia o na whaatino i loilonga i lona au, ina ia mautino le saunga le mu o le li Samoa. Ta ua le sui o le pulenga e gui o le amisia le awai o le li ta alo Patrick Tupolotu, ai o loo whaasolo pea lato tāpenanga, mo le lato au le All Blacks. Mo le sila fia o le ta alonga na manmaloa i le All Blacks ya Argentina, i ai fasfutasi i le luasuma wha. O tātou telefona mo le nei tula o le Aoauli whaafetai whaafonga mai, tau whaasoifua. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Ronga la fio la inga felela malisi. A fio Fofogamua fio le skenger fasilianga. A fio longa wakau. Rarka il pai la inga malisi ma kafa fia. Malisi sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se ifa ila utala. Le a uma le nei nata uta uata nule a matanga. E ilunga o le samira e lo toloto e ile taulanga. O fele la malisi muliva ilea o lona suafa. Leti o talae, awane ie la mai le se. Ine ie fa apea, ua o fai o se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai mo a masi
Ole wa lus fulu midu tu te ne lengi tulai tolu fa tala fa tu man tu wa mala wa onga le dawo tu wa onga o le fo ya so nga fua ya malole fa man lus te minti tan si onda so ya nga ila onga le ya so afo yo nei tele ve il flu e bo se si la vanga singas o i sta i lo fo ma o i nula pena doma e moi ai le ole maka YouTube ole mena u mai lo ma losi ya ma over mal tinga lo ulo le over timi e te mata TV ya fa mi fi sina koma fa ma sina mano lo ngali to mit ya le le ole timi ole wa fi fo ile nganga wa mo le tan to filo inga ma le sunga ya Victor le to tomla danga le Time World and Auto Limited yon la lo nai o Taravan Dalvan to Victor Malo ngalui se ko mo malangi maro to Fofogamua maro la sa maro to tia tino ile sunga ata lo ko pele pe la so ta tino Samoa mar kena ma ku te mo to malawa maro la no sa maro fa malo sia to ya pa singa fa kim mo le tu la de uri se mo yo e lo ko va ya ku o lo ko fa lo ngo pe ma o ngai fa ko re nginga va ngai lu mai ngan ko kampangi pe ya ore fai Oleh eri maluru. Ya, ole menta wa va ipe o sa ole dress ngai ko elo ka valengi ke ya wa fa inga wa aur ni ya so mafua ni Victor. Ya, e malolo on sai malolo ta wa type susu ya me wing all the time. Ya na na vetu malo malo se wal tu tu no sa mo ya mo ya so fina ngalo Victor amatanga ole ni ve so lon tolu ta tu yo le masino kuso. Ya, fa tai lo mafunga bomba matau no ya amata tile tato kompensini. Ole pesina riva tasido rua tara to fitu ole kako disole tala fitu rua sene ya one ngalo Apple Car 6 ya polo ya point ya scan to na tato para lo e mo pa upa pe to ta vari ya matou this full sene de to se ala so tayao aso dulu ma so tofi ya sulima sene ta pe suma ya so na to e utro sa ya matou sulima sene to se ya pe to ta vari ya so tayao na so dulu ya mala so tofi ya fa malolo swafa me se tota no me ta va ala veta se i va so ta tasi se si foi va ta fa te moro sa ton la veta to pambu ole swafa mal malo ne va so o vichina ole fa malina ta ta va ta sira la ya man me va yaso ya ta to con kesi LPG do so valuta la i va sene ya e fa ta to se itanga va ai pa pe to con kesi ya se ina fa un fo me masina ya teman malo ale tako auto hidas ile tako pombisini ya ole tako fanisimia ile tuatu si tasidi matolu istama ki go palealo sa di pero ta vale pa pesena fale ton tako full service ole transmission service ava pengime ngale foro faro o ya tako no penelo samo lava futo mai me futo ta vale pero tenga lenga ya matou di filo ta vale do inisimo lunga to indisi ole poli lift ole blowing is local pool pass ya maleta to winds pass fivon to songi de aso ta to loana ya na de gosuta la pemina mata de ya so lunga ta to finance songi to snoko ole to ole stairs que no pe reflex ya mata to modi LED light ya pa modi to ta vale ya fa pe ile ta to fa disinia pe pale wofe na gosuta la te songia ya pula ona so ta no ya vidi mera appointment ya mato mo foi ta vale fa ta sta vale lava mo mato terminate ta vale fo ta vale tuai ya ole SUV ole hypercars mata po le pick up wa ta vale man te pa mana ya po no modify mo ke ko sikile ko fo lava ya po ka ko pa maka lu ta to fo wili ya mo hon pa pides no ko mal pampa ilu ba ole po pa lu ta to pick up e fai mero fitilinga a fa pe te me pa lai ta vale ya le license por ma señora thanks te me aparece sa me amato ya aga que oficio maya que te vamos a hacer más uno de telefoni le tato ofisa o iba a decir fa son luego o ya te suma le casi de matodo estamos aquí go ole falta casi ficho su pecho o ta por suai mo tiene ya mato que tiene yo más como la su lima si fa digo su ranga idunga a fa que la motino ya matina de ka vale que so se que me ya mato se lang la pues size ya altemeni ile bayaso dua sala ke somia sui pa faro ta van rido wala me fa sino ya ma so pa maka sama sai so tasi na to kitu ngai dunga me fa so ta vala po ole ta van ne bayaso ko le ta to ka kabi ole nasta street gen 1 FPS Dr. Masiki fa sanga na mubuta vali 2.2 liter 5 topo
uma modify ya uma ka se tina ke sai su balu ya male ploga masa tu satu PS na ya te ke ya se ka vali ya ko so ka ya se mai ya ka vali ole kolu ya mere ka ya ma ko si te hasta te le pai ya male tu finance ya male risk ya ta tino I se ka vali ya te sai ko ka vali katola laie lua I kato whatpau ngata pole kato wharitinia. Ole numero ole kato kisa, ole o iwa luki kasi tolu tolo o iwa luki kasi tolu tolo ia para au mai mte totali o kapelo wase umanu wana maso nota ia mani ia kaiwa to se fue mai mani ia hawhaila ba. Ma lo le ngā lue marui fo I ngā lue ngā toi o le rei whiawhio le sunga ia Victor wa vela wai ma funga taumulmoli o le tautumala unanga a le Taia World and Auto Limited I ona ala e lua I dai o Tara wa la vai e se fsosoni mo oi malau tavale le rei vai tau o le tusanga le walus fuluono mala famiru taute e le tula e tolu Radio Samoa Taslima e vatolu Amo o ai fo I o le mua nei e le tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale Etaele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale etaele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe Tell
community, you still Samoa, where mama. No matter where you go, no matter where you are. Oh, Samoa, I didn't know that.
manuia lo tanto tulu le nei tau fiafi fa talo fa tu ia ila mai monga so se au unanga o le TV tasi o le Samoa Capital Radio ia o le ET Live o le TV Eva o le TV le NUS o lo mafai ia ona awina tuele tanto por kalambele nei fainga palota Samoa lu olu lima i lona vai ngono tu fa tsia ele WT Media fa tsia ma le lango mai ale official commission fainga palota ua mawhai ona awina atu moto malawa ono le anga le mai o le High Commissioner Peritania whaatu pei no le tātou por. Kalame, whiawhiala fwoi whai no anto le umma whaatu siai, lungo le fola nei, ha male, a whionga ia to le pai rola so ava ai, ia wala fwoi tātou por kalame pe ona masa nei, tālo whato le pai. Ya, malo lava so fu ma wela fu le o taf fe lo e wa lava ya so sa fa pena no tafa onga pe ya fa talo fa tu le malo le tunu ne va ngole fiafi malo lava so fu malo la fo ia le so fu monu ia to le pai ia to lang fo sa ia nga le ngole na va ya so ia o le ua mai ale va ya so le pisi fo fanga ma nga le ngale tunu le la ua makua e mai mo le mai male to e le tulanga pe ona ia ya tatou lu I fo le po tatou challenges le sa fa ya tatou suitova I lesi suitova se mana ia le nei fiafi o lona o to tonga ia ole ama fa ona fa ilo atu e to le pai ole I tu malo le o nganga e maunga mua le sa tangi e tuala to e vau te vanga Iosefo Bonifacio o le vaenga wha upufai le SUP ia la wano mulivai la wano pau independent ia ole tulanga lea ole case lea por mata upu lea le na to e ave itua mo to e teu ia le la to mata upu mantua la o le fionga ia tuala e lua na mata upu na ave le whamsinonga ona to e whaulu leo lana tangi e whaasanga ia waa wao salu malo a lofi pole vaenga wha upufai le fast o le whaiunga la lea ia o lea ua kapena to e whaawau ia le tau waa ai o waa wao salu malo lofi pole I le whainga palota lona winga la o whaiunga ia le vaenga lea nganga e maunga numero mua ia o le la ato e tawa umasui umai e to lua I le whainga palota ia o le tu malo fale atalua e lua ia talo sanga le fionga le tinu uen so ialo ia o fa sanga le su le HRPP ulungia ilon piliopo pitem ia o le la wata otomai ia o le la ua malo lope ua me verpolo inga fam sinonga ele mfayo na tawa le fionga ulungia I le whainga palota ia ena o le fionga ia le tinu o le sia na tangi fo I le fa sanga ia mua au fa le Mary fa fo wina ta eu ia lena malolo pe ua me verpolo inga fam sinonga ele mfayo na tawa o lono winga ia mo le tu malo la leo fale atalua ele se whainga palota mo le tu malo vai singano lua ele motsele I salafa ia o stasilo mata upuna toi aveitua masalo o umaona teu le vale o valasi loa pito fanua ta fito sele ia fasanga ia tangaloa le lua tupo afa o le vanga fa upfa ia le fast ia masalo le situ malo le sa fa pena fia fa longo fa fonga me malo le tunu le tu malo le nga ngai fo mo tolu ia le ana ave ai le tangi ala Aouli le mali atua polata e vau fosi Schmidt o le taitai o le vaenga fast fa sanga ia fa ulusau Rosa Duffy Stowers o le HRPP o le fa iunga le fa msinonga ia o le ua polo ia le fa msinonga ia e mawhai lava o na tauwa ia le faltua fo ia po le fionga whaulusau Rosa Duffy Stowers I le whainga palota ia awa polo ia le fionga la Aouli le mali atua e tutongi le lua fetala e whaasanga I le sui o le HRPP ia o le faleta fa ale vena ale o le sui o le fast whaasanga ia Pepe Christian Fruin ia peona silafia ia woto e whauitua mata upulea ina ua talo sanga la fionga Pepe Christian Fruin e ala I lana lo ia ina ia faa le au ngā ina o le strike out ave ese ia le talo sanga ale vena ale o le whaasale le anga numero mua se manu sau noi malu no ufai mata sua su le fast sanga ia mata mua vasati pulufana ia stasi leo mata upu whapea fo na teu itua ia ma ua ave fo itua ia ona saulole ia whaasale le anga mua I lesi fo itangi le atinganga matawhai inga o le fast whaasanga ia pipi pa Aouli te vita tā riu o le sui le HRPP le ana whapea na lui le whaiunga a le komsina o whainga palota whaiunga to teu mata aupo ma ave itua ia whale ata numero tolu
Ia, lena tangi ei pāloa Louis Towers, o le fast, e whaasanga le fionga lala i le pule, rimoni ai afi o le HRPP, ona o le whaiunga a le komisina o whainga pālota. Whaiunga o le whaamsinonga, ua ave fo ilea whaalea o ngā ina, ia le tangi lea a pāloa, ina ua tālusanga fo ile lo ia le ala le pule, ina ia whaalea o ngā ina, ia be strike out, ia le tālusanga lea, ia lela ua anga wha fo ila ua, ia e tawa i le whainga pālota lomane. Ia o le whaiunga le nā pawalan me le taimi le nei o le tālia lo le polo i ngā lo ia mai le ofisa komisina o whainga pālota. E whalau lo mai e loa ia sweet wa. Ia peo disina o tātou reporti ia e whaatitau tātou whainga pālota ia sa tulimita ina e le tātou porkalame ia e peo na ia le nawa ia so e awane MC o le awhea le tātou malolonga ato e whai mai. Ia e whai diso tātou reporti e whaulau whaafonga o le a e mai moa ia le tātou porkalame pe a whai mai le malolonga. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a big-time hero in a small town. He was a local legend and the most influential man in his community. But the star of this story was not a politician or a successful businessman. Keith Howard was simply a high school football coach who made a big difference in the lives of those who knew him. Coach Keith used to say, "Teenagers don't really do what you tell them. They do what you do and live how you live." So he taught and showed teenage boys how to be real men through his example of honest, kind, and responsible character. Keith lived almost his entire life of 48 years in the small town of Lincoln, Alabama. Black or white, rich or poor, he treated you like a brother, his assistant Chad Martin said. Coach Keith knew the game of football better than anyone I knew. But when he hired me as an assistant, he wanted to know if I was a family man and loved kids. Do that, he said, and the kids will take a lot more into the real world than just football. Assistant Chad went on to say, when Coach Keith suddenly died during one of our games, the last thing he said to me was, "I love you." I said, "I love you too, Coach." My mentor, my boss, my best friend, the guy I leaned on for everything, was gone. In fact, almost everybody in the town lost their hero when they lost Coach Keith. Even though Lincoln, Alabama was a poor, low-income area, Coach Keith's strong, honest, and kind character so inspired people to sacrifice and give that they were able to build a top-quality stadium for their young people. His assistant Chad said, "Keith was a role model, a counselor, your best friend. Every school has those people, but he was all that wrapped into one." Big stories of national and international news come and go, but it's the big-time heroes in small towns and communities that really change lives. Coach Keith made his short life count for what matters. Perhaps you know someone like him in your town. But more importantly, you can choose to become like him yourself. Won't you ask God to take charge of your character and way of life? With Jesus changing your heart and leading your life, you can inspire others to give their best and become all He made them to be. Just think a minute.
Fofogamua o leo vepese leo talavau e whakasama le whianga waiala I Samoa. Wa tamalunga tuai le polakalamena o le Think Committed mo e maa mwen tātu umale ni vaenga o le fiafi o leo tuai iwa. Me luto na tāle o le July 5 e tā fulawha o na abada tulau tala mai tulu o le Pasifika malalang te pena mai elfel tuai a Miriam Alala Topo. Maris Wheel de 4 le whianga ia le tawa savea ma le polokalame o le nganga ifo o whaiva. Moi tu amo. Ole tangile wan tsoe valu mala fa minuto na tale ole tula e fa. Ele fia fine ole asunga fuwa so sul mala valu. Ole ni va siro ku so lua fi lo lima fa te tele mala tanto wa tanga Samoa mai la Aouli se yuli me fo di vainga ole so. Alle fele tu mo tente entu lo tu so fu mo man tu ne yola fe sila fa ilu mo no ele tu no ila so ante apa anta tu wolia ilona lo fa malona ngale le mangalo se leo ilo titi fe tamba mo wi tele la singa o toi e le nei vainga o le fiafi o le longo mai le tanto polograme o le nganga I fo faiva le fi fi yola fa pe leo le ele ba lo fa lo ngia le fianga ya le anto severe Fofogamua o le te fono o le vaenga whai o le whantua tua I le atua Samoa wa tasi po le whas le whionga ia la Aouli ale mali toa Schmidt o le whapeleo na vea mana malo whaalolongia e le awhia finei a wale e mesia le fwoi whaataladonga ma le fwoi te tai o le tātou taro e lunga o le polokalame o le nganga I fo whaiva a wala wale longa pui ali o lo topa ia malo o toma malu Marui tele la singa o toi marui foi whainga malo longa I le poa nanei marisi o fuanga o whainga malanga male mantia kui I male mantia ngi ole ma mana tua tātou fuala au Male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole niu na o masia upele Ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano Olo ono ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole niu na o umasia ubele
wafa apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo watu se I vai mafia fianga ie banga atele matama olo osisi vai mapepese matata